රයිට්. හරි අපි දෙවියන්වහන්සේ පණිවිඩයට අපි අතුල් වෙමු. දේව සේදිය නොකි පාපෝ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපි මේ දවස් ටිකේ මේ කාලය පුරා නැත්නම් සති දෙකක් ඔබත් එක්ක සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ පූර්ණ වීම නැත්නම් සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ පූර්ණ වීම තුල ඉන්න වෙලාවේදී ඇති වෙන කාරණාවල් අපි බැලුවා. இந்த 2 கிழமையாக பரிசுத்தாவின கூட இருக்கும்போது நடக்கிற காரியங்களை பார்த்தோம். කියන්නේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ තුල මිනිස්සෙක් සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක් කොයි වගේද? பரிசுத்தாவில நிரம்பின ஒரு மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன்? සුද්ධාත්ම වහන්සේ අප සමග ඉන්නවා. பரிசுத்தாவி எங்களோடு இருக்கிறார். බයිබලයේ කියනවා නුඹලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ නුඹලා තුල වාසය කරනවා. வேதம் சொல்லுது நீங்க கர்த்தருடைய மாளிகையாக இருக்கிற ஆவியான உங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். සභාවේ ඉන්න හැම කෙනා කෙරෙම සුද්ධාත්ම වහන්සේ ඉන්නවා. சபையில சகலர் கூட ஆவியானவர் இருக்கிறார். ඒකේ කිසිම සැකයක් නැහැ. அது குறித்து சந்தேகம் இல்லை. ඒතකොට ආත්මයන්න් වාසය ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ අදාගත්තම ආත්මයන් වහන්සේ අප තුල ඉන්නවා. இயேசு கிறிஸ்து பின்பற்றும் பொழுது ஆவியானவர் உள்ளே வருவார். නමුත් ආත්මයන්න් වාසය තුල ජීවත් වෙනවා කියන එකක් තිබෙනවා. ஆனா ஆவியானவருக்குள்ளாக வாழ்வதில் என்று இருக்கிறது. ආත්මයන් වහන්සේගේ පාලනය යටතේ ජීවත් වීම කියලා එකක් තිබෙනවා. ஆவியானவர் ஆளுகையில வாழ்வதில் என்று இருக்கிறது. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන එක තමයි මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ පාලනය තුල ජීවත් වීම. கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆவியானவர் ஆளுகைக்குள்ளே மனுஷன் வாழ வேண்டும். ඉතින් ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණව සභාවක් තිබුණොත් ஆவியில நிரம்பின ஒரு சபை இருந்தால் බලවත් ක්‍රියාවල් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිදු වෙනවා. வல்லமையான காரியங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக நடக்கும். නමුත් කෙසේ හෝද සභාව ඇත්තට ආත්මයන් වහන්සේ තුලද ඉන්නේ කියන එක අපි සොයලා බලන්න වෙලා තියෙනවා. எப்படியோ இந்த சபை ஆவியானவருக்குள்ளாக நாம் தேடி பார்க்க ඉතින් வேண்டும். අපි උඟක් අවස්ථාවලදී අපි බලන්නේ සභාවේ ආස්කම් වෙන එක. அநேக நேரங்களில் சபையில் அற்புதங்கள் நடக்க தான் ඔව් பார்க்கிறோம். ආස්කම් වෙනවා. අපේ සභාවේ අක්ෂයන් දුරු වෙනවා, රෝගවල් මනුස්සයන් සුව වෙනවා, බන්ධනවල් කැඩෙනවා, මේ දේවල් සිදු වෙනවා. நோய் சுகமாகும் பிசாசுகள் துறந்த அற்புதங்கள் நடக்கும். නමුත් ඒක තියාගෙන අපි සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා කියලා කියන්නත් බෑ. ஆனா அதை வச்சுக்கொண்டு ஆவியில நிரம்பி என்று சொல்ல முடியாது. ඒක ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වීම කියන වෙලාවේ බොහෝ කරුණු කාරණා අපි දේව වචනය තුල බැලුවා. ஆவியில நிரம்பி சொல்லும்போது அநேக காரியங்களை வேதத்திலே பார்த்தோம். මේ ආත්මයන් වහන්සේ තුල පූර්ණත්වය නැති නිසා තමයි අද ඇදිලිවන්තයෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ එකිනෙක අතර ගැටීම් තියෙන්නේ. ஆவியில நிரம்பாதபடி இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் முரண்பாடாக இருக்கிறார்கள். ආත්මයන් වහන්සේ තුල පූර්ණත්වයේ ඉන්න මිනිස්සයා තුල ගැටීම් නැහැ. ஆவியில நிரம்பின மனுஷனுக்குள்ளாக எந்த சண்டை சச்சரவும் இல்லை. ඔව් ඇවිල්ලා පරිණත වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක. அவன் கர்த்தரோடு அப்படியே வளர்ந்து ඔව් செல்வான். දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණාංගය තුලට ඇතුල් වෙනවා. கர்த்தருடைய குணாதிசயத்துக்குள்ளே போவான். එතකොට අපි බැලුවා ක්‍රියාපොතේදී ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වුණ ගමන් ඔවුන් එක්සිත්ව රොටි කැටුවා. அப்போஸ்தலர் பார்த்தோன்னா ஆவியில நிரம்பி அவர்கள் ஒருமித்து அப்பம் பிட்டார்கள். ඔවුන් එක්සිත්ව රොටි කැටුවා විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් ප්‍රීතියෙන් හිටියා කියලා තිබෙනවා. අවංක සිතින් හිටියා කියලා තිබෙනවා. அப்பம் பிடிக்க மட்டும் உண்மையான இருதயத்தோடு மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். ඒ විතරක් ඔවුන් හිටියා නෙමෙයි ඔවුන් ඇවිල්ලා ඔවුන් තුල තිබෙනා වූ දේපලවල් ඉඩම් විකුණලා සියලු දේ පොදුවේ තියාගන්න. அது மட்டும் இல்ல நிலம் எல்லாமே வித்து பொதுவாக வைத்துக் கொண்டார்கள். ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒක කවුරුත් එහෙම කරන්න බෑ. சாதாரண யாரும் செய்ய முடியாது. අපි ඉඩමක් විකුණුවොත් අපේ account එකට තමයි අපි සල්ලි දාගන්නේ. நான் நிலத்தை வித்தா எங்கட அக்கவுண்ட்க்கு தான் காசு வரும். අපි ඉඩමක් විකුණලා චර්ච් එකට ගෙනල්ලා මේ ඉඩම මම වික්කා කියලා පොදුවේ තියාගන්න අමාරුවක් අපිට නැහැනේ. நான் நிலத்தை வித்து சர்ச்சுக்கு கொண்டு வந்து இது பொதுவா வைத்துக் கொள்ளுங்கிற கஷ்டம் எங்களுக்கு இல்லை. එතකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වෙලා ඉන්න මිනිස්සෙට පමණයි එවැනි ක්‍රියාවලිය කරන්න පුළුවන්. பரிசுத்தாவில நிரம்பின மனுஷன் மட்டுமே அப்படி காரியங்கள் செய்யலாம். එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයේ තමයි ඒ කාරණාවල් අඩංගු වෙලා තිබෙන්නේ. தேவ வார்த்தையிலே தான் அந்த காரியங்கள் அடங்கி මම இருக்கிறது. අන්තිමට බලපු දේ තමයි කොරින්ති 1 මේ දාවනි පරිච්ඡේදයේ මේ කවුද කොරිනියල්ස් වෙතට පේත්‍රස් ගිය එක. நான் 1 கொரிந்தியர்ல பார்த்தோம் கொர்நேலியுடன் பேதுரு போன சம்பவத்தை பார்த்தோம். එතකොට පේත්‍රස් ගියා දර්ශනයක් දැක්ක කාරණාව අපි බැලුවා. பேதுரு போய்ட்டு தரிசன கண்ட காரியத்தை பார்த்தோம். එතකොට පේත්‍රස්ගේ ජීවිතයේ වෙනස් වීම ගැන අපි ගිය සතියේ බැලුවා. பேதுருடைய வாழ்க்கையில இது நடந்த மாற்றத்தை நான் போன கிழமை பார்த்தோம். කියන්නේ අන්‍ය ජාතීන් එක්ක මම වාඩි වෙන්නේ නැහැ, කන්නේ නැහැ, මං උත් එක කෑම කන්නවත් මම ගේ ඇතුළටවත් රින්ගන්නේ නැහැ කියපු පේත්‍රස්. புறஜாதியில வீட்டுக்கு நான் போக மாட்டேன், சாப்பிட மாட்டேன், அவனோடு இருக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பேதுரு. මම කකුලවත් අඩියවත් මම තියන්නේ නැහැ ගෙදර. அந்த வீட்ல எனக்கு கால் கூட படாது. එහෙම හිටියව පේත්‍රස් அப்படி இருந்த பேதுரு ඔහුගේ ජීවිතයේ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටිය නිසා ස්වාමින් වහන්සේ කතා කරන වෙලාවේදී ඔහු කොරිනියස්ගේ ගෙදරට ගියා. அவனோட வாழ்க்கையில் ஆவியில நிரம்பின பொழுது கர்த்தர் பேசும்போது அவன் கொர்நேலியுடைய வீட்டுக்கு போனான். කොයි නිවසටද යන්නේ නැහැ කියලා කිව්වද? எந்த வீட்டுக்கு நான் காலை வைக்க மாட்டேன் என்றானோ, මනුෂ්‍යයා සමගද කන්නේ නැහැ කියලා කිව්වද? எந்த மனுஷரோட சாப்பிட மாட்டேன் කොයි என்றானோ, මනුෂ්‍යත් එක්කද සමාගම් මම තියන්නේ නැහැ කියලා අපවිත්‍රව බැලුවද? எந்த மனுஷனை தீட்டாக பார்த்தானோ, ඒ පේත්‍රස්ගේ ජීවිතයේ ස්වභාවය ගුණාංගය වෙනස් වුණා. பேதுருடைய வாழ்க்கையில சுபாவம் குணாதிசயம் மாறினது. මේක තමයි සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සු. இதுதான்
அதுதான் ஆவியில நிரம்பின மனுஷன். එතකොට දෙවියන් වහන්සේ තුල ගමන යනකොට කල தேவனுக்குள்ளாக பயணம் ඔහුගේ செல்லும் பொழுது ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. அவனுடைய வாழ்க்கை மாறும், ඔහුගේ ක්‍රියාව වෙනස් அவனுக்கு වෙනවා. முறைகள் ඔහුගේ மாறும், කතාව වෙනස් அவனுடைய වෙනවා. பேச்சு மாறும், ඔහුගේ ස්වභාවය වෙනස් அவருடைய වෙනවා. சுபாவங்கள் மாறும். ඒක වෙන්න නැතුව அது நடக்காமல் පුළුවන් ගායනා කරන්න පුළුවන්, பாட முடியும், ප්‍රශංසා කරන්න පුළුවන්, துதிக்க முடியும், දේශනා කරන්න பிரசங்கம் පුළුවන්, பண்ண முடியும், හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. எல்லாமே අර செய்யலாம். තත්ත්වේ නැතුව. அந்த நிலைமை இல்லாமல் නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ මාව පාලනය කරන ජීවිතයට මම ගියොත් ஆனா ஆவியானவரின் ஆளுகை செய்கிற வாழ்க்கைக்கு போனால் මම කැමති නෑ කියන දේ ස්වාමින් වහන්සේ කරන් කියන වෙලාවෙදි කරන්න වෙනවා. நான் விருப்பமில்லை கருத்து கர்த்தர் செய்யணும் சொல்லும்படி செய்யணும். හේතුව පාලනය කවුද? ස්වාමින් වහන්සේ. காரணம் ஆளுகை யார்? தேவன். මම කැමති නෑ ඒ දේ කරන්න. எனக்கு விருப்பமில்லை அதை නමුත් செய்ய. දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ නෑ මම කැමති ඒ දේ උඹ ஆனா කරන්න. கர்த்தர் சொல்லல நான் விருப்பம் அதை செய்ய. එතකොට ඒ දේ කැමති නැති දේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට නතු වෙනවද? ඔව් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක්. விருப்பம் இல்லாத கர்த்தருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய இணங்குவான் கர்த்தருடைய ஆவியில நிரம்பின மனுஷன். ඔබට තේරෙනවද කියන්නේ? உங்களுக்கு புரியுதா? ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණය කියන්නේ ඒකයි. இதுதான் ஆவியிலே நிரம்புதல். ඊර්ෂ්‍යාව නෑ, பொறாமை இல்லை, ක්‍රෝධය නෑ, பகை இல்லை, වෛරය නෑ, கசப்பு இல்லை, තිත්තකම් නෑ. பகை இல்லை. එයා මගේ සේවය ගත්තා කියලා ඊර්ෂ්‍යාව. அவர் என்ன ஊழியம் எடுத்தேன்னு சொல்லி பொறாமை. මෙයා මගේ සේවය ගත්තා කියන ඊර්ෂ්‍යාව. இவர் என்ன ஊழியத்தை எடுத்தேன்னு பொறாமை. සභාවල් තුල තරඟකාරීත්වය, சபைக்குள்ளே போட்டி, තරඟ සභාව තුල පක්ෂවාදීකම්, சபைக்குள்ளாக பாரபட்ச கட்சிகள், මේ ආකාර ભેද, இப்படியான பேதங்கள், මේ ආකාර එකිනෙකා අතර කතා කරමින් මොනවාද කරන්නේ? වෙන් කරන ભેද ඇති කරන இப்படியாக ஒவ்வொருத்தரோடு பேசி பிரிக்கிற மாதிரி මේවා காரியங்கள். අවිල්ලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක් කරන ක්‍රියාවල්. இதெல்லாம் பசுத்தாவியில நிரம்பின மனுஷன் செய்கிற காரியங்கள். සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ නොවෙච්ච මිනිස්යන් කරන ක්‍රියාව. பரிசுத்தாவியில நிரம்பாத மனுஷன் செய்கிறவைகள். සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක් එහෙම නැහැ. பரிசுத்தாவியில நிரம்பின அப்படி அல்ல. ඒතුවට බෑ ඒ දේ කරන්න. அவன முடியாது அதை செய்ய. ආත්මයන් වහන්සේව පාලනය කරනවා. ஆவியானவர் அவனை ஆளுகை செய்கிறார். ආත්මයන් වහන්සේව පාලනය කරන වෙලාවේ ඔහු ඒකට නතු වෙනවා. ஆவியானவர் ஆளுகை செய்யும்போது அவன் அதுபடி இணங்குவான். ආමෙන්. ஆமென். බට ඔබ සභාව පේන විදිය. சபையை காண்கிறது. ආත්මෙන් පිරිලා ඉන්නේ දැන්. நீங்க அப்படி ஆவிலே நிரம்பி வழிஞ்சி. ඔබ බැලුවා මෙම තමයි තියෙන්නේ. உங்களை பார்க்கும்போது அப்படித்தான் விளங்கு. පිරිලා. நல்லா நிரம்பி. සමහරක් වෙලාවෙදී சில நேரங்கள்ல දේව වචනය අපිට ඇවිල්ලා අමාරු වෙනවා. தேவ வசனம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கஷ்டம். අපි උඟක් කැමැති මොකටද? எங்களுக்கு அதிகம் எதுக்கு விருப்பம்? නුඹ ආශිර්වාද වෙයි. நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய். නුඹ ඉස්ස වෙයි. நீ தலையாவாய். ඔබගේ වලිගේ කපයි. வாளை வெட்டுவா. ඔබ ඔළුව වෙයි. நீ தலையாவாய். දැන් වලිගේ තමයි ඔක්කොම උන්ගේ කපන්න වෙලා இப்ப எல்லாட்ட வாளை தான் வெட்டணும். ක්‍රිස්තියානි කාරයගේ වලිගේ වැඩි දැන්. கிறிஸ்தவனுக்கு வாள் நீட்டம். එතකොට කැමැති නුඹ ණය ගන්න ණය දෙයි. கடன் எடுக்க மாட்டேன், கடன் கொடுப்பாய். නමුත් ඌ ඉන්නේ බැංකුවේ තමයි. ஆனா அவன் இருக்கிறதே பேங்க்ல தான். ලෝන් අරන් තමයි ඉන්නේ. லோன் எல்லாம் எடுத்து தான். නුඹට වාහනයක් ලැබෙයි. உனக்கு வாகனம் கிடைக்கும். ඔව් ඊට පස්සේ ලොරියක් ලැබෙයි. அதே போய் லொரி ඇයි கிடைக்கும். දැන් ලොකු වාහනනේ ඕනේ. ஏன் இப்ப பெரிய வாகனம் එහෙමනම් வேண்டும்? ගන්න තියෙන RT බස් එකක්. அப்போ ஒரு ஆர்டிஏ பஸ் தான் வாங்கணும். ලොකු බ්ලෙසින් ඒවා. பெரிய பிளெஸிங். එතකොට அப்படியானா? එහෙම කතා කරනවා නම් උරතල් කරන්න හරි කැමැති. அப்படி கொஞ்சி தாளாட்டனா பேச விருப்பம். උගක් සහෝදරිවරුන්ට උරතල් කරනවට කැමැති. அநேக சகோதரிகளுக்கு கொஞ்சி தாளாட்ட விருப்பம். ඇයිකොත් සහෝදරි කියලා කිව්වේ හේතුව ඇවිල්ලා සභාවේ කාන්තාවන් තමයි වැඩි. சகோதரி என்று சொல்ல காரணம் சபையில பெண்கள் அதிகம். උරතලයට කැමැති. கொஞ்சிக்கு மிக விருப்பம். දේව වචනෙනුත් උරතල් කරන්න ඕනේ. தேவ வசனத்திலேயும் கொஞ்சணும். ඉතින් උගක් කැමැති උරතල් කරන සභා කොහෙද? அப்ப அநேக விருப்பம் இந்த கொஞ்சி தாளாட்டுற சபை எங்க? ඕනට වඩා උරතල් කරන්න ගියොත් අපි நாங்க அதிகமா தேவைக்கு அதிகமா கொஞ்ச போனால் ඔගොල්ලෝ නෙමෙයි අපි நீங்கள் அல்ல நாங்கள் ඕනට වඩා උරතල් කරන්න ගියොත් தேவைக்கு அதிகமாக தாளாட்ட போனால் හරියට දැලිපියෙන් කිරි බොනවා වගේ. அதாவது கத்தியில பால் குடிக்கிற மாதிரி කිරි කනවා වගේ. කිරි බොන්න බෑනේ. கிரி குடிக்க කිරි කනවා වගේ. சாப்பிடுற மாதிரி දැලිපියෙන් කිරි කන වෙලාවෙ එමනේ දැලිපියෙන් කාලා මේම කරොත් ඉවරයි දිව බිම. கத்தியால பாலை குடிக்க இயலாது. அவருக்கு தான் நாக்கு வெட்டுப்படும். දැලිපියෙන් ඇවිල්ලා කිරිය කරගෙන මේම මේ කණ්ඩ ගියොත් බෙල්ල ඇරවල දිව කැල්ල ඇති පල්ලෙය. දිව ඒක හුරතල් කරන්න ගියොත් දිව වැටෙනවා. காரணம் கொஞ்சி தாளாட்ட போனால் அப்படி நாக்கு வெட்டுப்படும். නමුත් උඟක් කට්ටිය ඒකට තමයි කැමති. ஆனா அநேகர் அதுக்கு விருப்பம். නමුත් ප්‍රේමාන්ත සෙනග அன்பு ஜனங்களே දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මොකක්ද කියන එකයි වැදගත්.
கிடந்தால் தேவ வார்த்தை என்ன சொல்லுது அதான் முக்கியம். ආශිර්වාද වෙන්නේ ஆசீர்வாதம் நடக்கும் ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ තුල මගේ ගමන මම නිවැරදි කරගෙන යන වෙලාව. பரிசுத்தாவினுடைய வாழ்க்கையை பயணம் சரியாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. වැරදිලා වෙන්න පුළුවන්. ධර්මිෂ්ඨයා වැටුණත් ඔව් නැගිටි. நீதிமான் விழுந்தாலும் எழுந்து நிற்பான். පෙරේතයා වගේ වැටිලාම ඉන්න නරකයි. பேராசி பிடிச்ச அப்படி விழுந்தே இருக்க கூடாது. සමහර ඉන්නවා වැටිලා சிலர் விழுந்து මම වැටිලානේ ஐயோ நான் விழுந்து ඉන්නවනේම. இருக்கிறாங்க பாருங்க. යන්නේ බිත්ති අල්ලගෙන. போறது சோற பிடிச்சு கொண்டு කියන්නේ මම කෙලින් යන්නේ. நான் நேரா போறேன். ඒම වෙන්න නරකයි. அப்படி நடக்க கூடாது. ඉන්නව සභාව. சபை இருக்கிறீங்களா? හලෝ. ඉන්නවන ගාමෙන් කිය. இருந்தா ஆமென் கூறுங்க. තේරුම් ගන්න ඕනේ. புரிஞ்சுக்கொள்ள. දැන් අද ඔබට කතා කරන්න යන මාතෘකාව இன்று நான் பேச போற தலையங்க. අවසන් මාතෘකාව. அது கடைசி தலையங்க. දැන් මේක මම දැන් ගිය සතිය ඔක්කොම කතා කරේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වෙච්ච පුද්ගලයෙක් තුල තිබෙන කාරණා. போனகலம் பேசின பரிசுத்தாவில நிரம்பின மனுஷனுக்குள்ளாக இருக்கிற காரியங்கள். දැන් මම කතා කරන්න යන දේ අමුතු දෙයක්. இன்று நான் பேச போறது வித்தியாசமானது சுருக்கமானது. සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා සිටින විට பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருக்கும் பொழுது වැරදෙන්න පුළුවන්ද? பிழைக்க முடியுமா? දැන් මට ඔබගේ අතවල. දැන් අද අපි බලන්න අද අපේ සභාවේ ඡන්ද දැම්මා. சபையில நாங்க பாருங்க சந்தை போட்டோம். දැන් පෙට්ටියට දැම්මනේ ඔයගොල්ලෝ. பெட்டிக்கு ඒ போட்டீங்க. අත්දැකීමක් ආවද? அது அந்த அனுபவம் வந்துச்சா? පෙට්ටිය දාලා කෝට්ටෙන් ඇතුළට එබුවද? அப்படி ஒரு பெட்டிக்குள்ள போட்டீங்களா? ඉදිරියේදී ඒ වගේ තමයි. அப்படித்தான் முந்தி வரணும். සමහර ඡන්ද දැම්මේ නැත්තම් කියලා දාන්නනේ. சில நீங்க சந்தை போடாடி போய் போடுங்க. ඕකේ. ඒතකොට දැන් මොනවද කිව්වේ මේ දැන් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා සිටින මොහොතේදී பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருக்கும் பொழுது වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්ද? பிழைக்க முடியுமா? පුළුවන් කියන අතොස්ස. முடியும் சொல்ற கை தூக்குங்க நல்லா. එකයි. බෑ කියන අය වැරදෙන්න බෑ කියන. பிழைக்க முடியாதுன்னு சொல்பவர்கள் මේ කවුද දන්නවද මේ සෙට් එක? இந்த கூட்டம் யார் தெரியுமா? මං කියන්න කැමති නැහැ. நான் சொல்ல விருப்பம் இல்லை. හේතුව බැටළුවන්ට අනවශ්‍ය දේවල් කියන එක. நான் ஆடுகளுக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லை. මේක හරි ඕනේ නැහැ. அது சொல்ல தேவையில்லை. සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියත් பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருந்தால் සමහරක් වෙලාවෙදී சில நேரங்களிலே වැරදෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. பிழைக்கலாம். හරිද? වැරදෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. பிழைக்க சந்தர்ப்பம் ඔබ உண்டு. කියන්න පුළුවන් ඒ ගොඩේ තමයි අපිත් ඉන්නේ. அப்ப நீங்க சொல்ல அந்த கூட்டத்துல தான் நானும் இருக்கிறேன். පූර්ණ වෙලා තමයි ඉන්නේ. நானும் நிரம்பி தான் இருக்கிறேன். අපිට අර වැරදෙනවා. ஆனா பிழைக்குது. හරි කමන්නේ. වැරදුනොත් ගොඩ දෙන්න. பிழைச்ச சரி முன்னுக்கு දැන් வாங்க. මෙන්න බයිබලේ පෙන්නන්නම් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා වැරදුනා අයගේ ජීවිතයේ තිබුණ කාරණා. பரிசுத்தாவில நிரம்பி பிழைச்சோட காரியத்தை நாங்க பார்ப்போம். සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච අය තමයි. பரிசுத்தாவில நிரம்பினவர்கள். ක්‍රියාපොත ඔබ බැලුවා නම් அப்போஸ்தல பார்த்தால் 9 වෙනි පරිච්ඡේදය බැලුවොත් 9ஆம் அதிகாரம் ක්‍රියාපොත 9 වෙනි පරිච්ඡේදය බැලුවා නම් அப்போஸ்தலர் 9 ඔබ ගෙදර ගිහලා කියවන්න පුළුවන් ඒ දේවල්. அது வீட்ல போய் வாசிங்க. අර්ධ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතේ වැරදුන විදිය. பரிசுத்தாவில நிரம்பின மனுஷன் வாழ்க்கையில் பிழைச்ச காரியம். ඔය ක්‍රියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදය වෙන වෙලාවේදී දෙවියන් වාසේ පාවුල්ව කැඳවනවා. அப்போஸ்தலர் 9 வரும்போது தேவன் பவுலை அழைக்கிறார். එවිට ඔහුගේ නම ඇවිල්ලා සවුල්. அப்பொழுது அவனுடைய பேர் சவுல். ඊට පස්සේ තමයි ඔහු පාවුල් උනේ. அதன் தான் பவுலானா. ඔහු දෙවියන් වාසව දකිමින් තග්ගාලා මොනවද කරන්නේ? ඉන්න ස්ථානයේ ඇවිල්ලා යන ගමන් බිමට වැටෙනවා. தேவனை கண்டு இருக்கிற இடத்தை விட சிறியன் கீழே விழுந்து බිමට වැටුන වෙලාවේ ඔහුගේ ඇස් ඇවිල්ලා අන්ධ වෙනවා. அவருடைய கண்கள் எல்லாமே குருடனாகி ඒ වෙලාවේ ඔහු ඇවිල්ලා කියන්නේ අන්ධ වෙලා ඔහු එක ඊට පස්සේ වෙන ස්ථානයකට යන්න උට සිදු වෙනවා. அதுபடி அவன் இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டும் வந்தது. දමස්කයේ හිටියා මිනිස්සෙක්. தமஸ்குலே ஒருத்தர் යේසුස් இருந்தார். වහන්සේගේ ගෝලයෙක් වෙන්නා වූ අනනියස් කියනා වූ ගෝලයෙක් හිටියා. கர்த்தருடைய சீஷன் இருந்தான் அனனியா. එතකොට මේ අනනියස්ට ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ පණිවිඩයක් දෙනවා. கர்த்தர் அனனியாக்கு ஒரு செய்தியை කවුද கொடுக்கிறார். මේ අනනියස් කියන්නේ? யார் இந்த அனனியா? යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක්. கர்த்தருடைய சீஷன். යේසුස් වහන්සේගේ සේවකයෙක්. இயேசுவின் சீஷன். නමුත් ඔහු ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රීතියන් 12 දෙනාගේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த அப்போஸ்தலருடைய 12 பேர்ல ஒருத்தன் அல்ல. සාමාන්‍යයෙන් දමස්කයේ සභාවක් නැත්නම් දමස්කයේ සේවය කරන්නා වූ සේවකයෙක්. சாதாரண தமஸ்கிலே ஊழியம் செய்கிற ஒரு சீஷன். ඔහු තමයි මේ අනනියස් කියන அவன் කෙනා. தான் இந்த ඔහු அனனியாங்கிறவர். දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියා වූ මිනිස්සෙක්. அவன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தாவில நிரம்பினாக இருந்தான். ආත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියේ. ஆவில நிரம்பி இருந்தான். දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් වෙන්නා වූ අනනියස්. கர்த்தருடைய தாசனாகி அனனியா. ඔබ බලන්න ක්‍රියාපොත 11 වෙනි 9 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 කියවන්න. அப்போஸ்தலர் 9:11 வாசிங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට නැගිට ඍජු නම් වීදියට ගොස් තර්සස්හි මිනිසෙකු සාවුල් නම් කෙනෙකු ගැන යුදාස්ගේ ගෙයි විභාග කරපන්න. 11
ද බලන්න ඒ ස්ථානයේ කියනවා அங்க பாருங்கள் දෙවියන් වහන්සේ අනනියස්ට කියනවා පැහැදිලි පණිවිඩයක් උඩ දෙනවා. கர்த்தர் ஒரு தெளிவான செய்தி அனனியா கொடுக்கிறார். වෙනසක් නැහැ පැහැදිලි. தெளிவு කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. எங்கே போகணும் என்று சொல்கிறார். කවුද එන්නේ කියලා කිව්වා. யார் வருவார் என்று මොනවද சொல்கிறார். කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. என்ன செய்யணும் என்று එන சொன்னார். පුද්ගලයාගේ නමත් කිව්වා. வருகிற மனுஷன் பெயரையும் சொன்னார். ඒ මාර්ගයේ තන එතන කියන මොකද්ද? ඍජු නම් වීතියද. ඒ කියන්නේ ඒ යන්න ඕන ස්ථානය තන හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව මේ අනනියස්ට කිව්වා. போக வேண்டிய தெருவின் பெயர் எல்லாமே தெளிவாக அனனியாவுக்கு சொன்னார். ඒතකොට කිසිම මේ පැටලිල්ලක් නැහැ උට පැහැදිලි පණිවිඩය. செய்தி தெளிவு எந்த குழப்பமும் இல்லை. ඊට පස්සේ ඔහු මොනවද කියන්නේ? මක් නිසාද කියන්න. வாசிங்க. ඔහු යාඥා කරමින් සිටිනුයේ. තමාට පෙනීම ලැබෙන පිණිස අනනියස් නම් මිනිසෙක් පැමිණ තමා පිට අත්තබනවා දුටුවේයි කීසේක. රයිට්. එතකොට ඒ ස්ථානේ කියනවා அவர் சொல்லுகிறார் අනනියස් ඇවිල්ලා අත තියයි. அனனியாஸ் வந்து கை வைப்பார். සිදුවීම සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ විසින් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර තිබේ. பாருங்க இந்த சம்பவத்தை ஆவியானவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். නමුත් ඒකට අනනියස්ගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද? ஆனா அதுக்கு அனனியாவின் பதில் எப்படி? නැවත කියන්න කැමති Amen. අනනියස් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිසෙක්. அனனியா பரிசுத்தாவில நிரம்பின ஒரு மனுஷன். ඒ මිනිසයාට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කළේ. அவன் தான் தேவன் பேசினார். දැන් මේ අනනියස් දෙන මොකද්ද කියන්නේ? அனனியாஸ் என்ன சொல்லுகிறார்? ඒත් අනනියස් උත්තර දෙමින් ස්වාමීනි මේ මනුෂ්‍යයා යෙරුසලමේදී ඔබගේ ශුද්ධවන්තයන්ට කොපමණ නපුරුකම් කළේදැයි බොහෝ දෙනෙකුගෙන් ඇසිමි. දැන් අනනියස් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට කියලා දෙනවා. இப்ப அனனியா வந்து கர்த்தருக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். හරියට දෙවියන් වහන්සේට මුකුත් දන්නේ නැහැ. அத தேவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා සවුල් කියන මිනිස්සයා කවුද කියලා. தேவனுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார் சவுல் என்பவன் දැන් මේ யார்? කවුද සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච අනනියස්? யார் பரிசுத்தாவில நிரம்பிய அனனியா? කියවන්න. ධාතු නිවර්ද? வாசிங்க. රයිට්. දැන් ඔබ මොනවද කියන්නේ? அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ඔව් කියන දේ ඉතාමත් වැදගත්. அது பேசுறது மிக முக்கியம். එතකොට අනනියස් කියපු කාරණාව அனனியா சொன்ன காரியம் ඔව් කියනවා. அவர் சொல்லுகிறார் ඒ සවුල් කියන පුද්ගලයා කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා. சவுலுங்கிற மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன்? ඔව් කියන මේ මිනිස්සයා යෙරුසලමේ ඔබගේ සුද්ධවන්තයන්ට කොච්චර නපුරුකම් කරා. அவன் எருசலேமிலே பரிசுத்தவான்கள் எப்படியாக வாதிக்கப்பட்டான்? කවුද කියන්නේ මේ අනනියස් කියන්නේ? யார் சொல்றது? அனனியா. ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණව කියන. ஆவில நிரம்பினவன் சொல்லுகிறார். දැන් ඔහුට මොකද වුනේ? அவனுக்கு என்ன ඇයි நடந்தது? දෙවියන් වහන්සේ කිව්ව ගමන් ඔහුට කරන්න බැරි වුනේ? ஏன் தேவன் சொன்னோனே அவனால் செய்ய முடியவில்லை? ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක් ஆவில நிரம்பின மனுஷன் සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ උට පණිවිඩය දෙන කල பரிசுத்தாவின் செய்தியை கொடுக்கும் ඔහු பொழுது මොනවද කරන්න ඕනේ? ගිහිල්ලා ඒ දේ කරන්න ඕනේ. அவன் என்ன செய்யணும்? போயிட்டு செய்யணும். ඇයි පේත්‍රස් ඇවිල්ලා පණිවිඩය ආව ගමන් පේත්‍රස් ගියා. பேதுரு செய்தி வந்தோடனே பேதுரு போனான். නමුත් අනනියස් ගියේ නැහැ. ஆனா அனனியாஸ் போகவில்லை. අනනියස් ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා. அனனியா தேவனை අද தெளிவுபடுத்துகிறார். නිකන් අපිත් කියනවානේ ස්වාමිනේ ඔබ දන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ මගේ වේදනාව. நான் சொல்ற ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியா என்னுடைய வேதனை ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ ඔබ දන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ මගේ තියෙන ප්‍රශ්න. ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியா எனக்கு இருக்கிற එහෙම பிரச்சனை. තමයි යාඥාව පටන් ගන්න. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ දන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ කියලා. அப்படித்தான் ஜெபம் தருங்க. ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியா. දෙකෙන් දෙවියන් වහන්සේට මුකුත් දන්නේ නැහැ. கர்த்தருக்கு ஒன்றும் தெரியா. එතකොට දැන් මෙයාත් ඇවිල්ලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට මෙයා විස්තර කරනවා. அப்ப இவர் சொல்ற ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன். මොකද්ද මෙයාට උනේ? இவருக்கு என்ன நடந்துச்சு? ඇයි ඔව් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක්ට මෙවැනි වැටීමක් සිදු වෙන්න හේතුව? பரிசுத்தாவில நிரம்பின மனுஷன் ஏன் இப்படியாக விழுந்து போனான்? ඇයි වැරදෙන්න පුළු මගේ එකේ වැරදුනේ ඇයි? அவன் ஏன் பிழைத்தான்? සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා ඔව් හිටියත් பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருந்தாலும் ජීවිතය නැත්නම් ඒ මාංශය කියන දේ උඩුදුවන්න ගත්තා. அந்த மாம்சம் என்கிற காரியம் வாழ்க்கையில மேலே ඒ வந்து කියන්නේ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියා. பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருந்தா නමුත් ඔහුගේ මාංශය ඇවිල්ලා මොකද උනේ? උඩුදුවා. ஆனா மாம்சம் என்னது மேலே ඒ வந்து මාංශයේ සිතුවිල්ල එකපාරට ආව மாம்ச නිසා சிந்தனை ஒரேடியா வந்தபடியா සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වෙච්ච ඔහුට බැරි වුණා ඒකට එකපාරටම කීකරු වෙන්න. ஆவில நிரம்பின மனுஷன் முடியவில்லை ஒரேடியாக கீழ்ப்படிய. හොඳට තේරුම් ගන්න. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். සමහරකට අපගේ ජීවිතේ තෝම තමයි. எங்களுடைய வாழ்க்கையும் இப்படித்தான். වටේ තියෙන තව එකකගේ ජීවිතේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් ඔව් වටේ තියෙන දේවල් ඔව් පාලනය කරා. இன்னொரு காரியம் அவன் வாழ்க்கையில இந்த சுற்றிலும் இருந்த காரியங்கள் அவன் ஆளுகை செய்தது. ඒ වටේ තියෙන සිදුවීම් ඒ කියන්නේ වටේ දේවල් උට දැන් ආරංචි වෙලා තියෙන මේ සවුල් ගැන. சவுலை பற்றி சுற்றில காரியங்கள் அவன் கேள்விப்பட்டான். දැන් ඒ දේවල් ඔව් පාලනය කරපු නිසා அந்த காரியங்களை அவனை ஆளுகை செய்தபடியால் සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියත් උට බැරි වුණා එකපාරට ස්වාමීන් වහන්සේට කීකරු වෙන්න. பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருந்தால் அவனால் முடியவில்லை கீழ்ப்படிய. ප්‍රේමන්ත සෙනග அன்பு ஜனங்களே සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වීම කියන මොහොතේදී பரிசுத்தாவில நிரம்பி என்று சொல்லும் ඒ பொழுது ආත්මයන් වාසයේ පූර්ණ වෙලා හිටියත් සමහරක් වෙලාදී අපගේ මාංශයේ සිතුවිලි
උඩුදුවන වෙලාවේදී ආත්මනාසිකේ ක්‍රියාව කරන්න බැරුව යනවා. பசுத்தாவில் நிமிர்ந்தாலும் அந்த மாம்ச காரியங்கள் மேலே வரும்போது ஆவியான காரியங்களை செய்ய ඒ முடியாது. වගේම තමයි වටේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් අපේ ජීවිතේ පාලනය කරන වෙලාවේදී අපිට බැරි වෙනවා සුද්ධාත්මනාසිකේ ක්‍රියාවල් කරන්න. அதே போல சுற்றிலும் இருக்கிற காரியங்களை ஆளுகை செய்யும்போது எங்களால் முடியாது ஆவியான காரியங்களை අපි செய்ய. වටේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. காரணம் சுற்றி இருக்கிற காரியங்களுக்கு நாங்கள் අපි பார்க்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න බලනවා. கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்ய பார்க்கிறோம். අපේ වටේ ඉන්න සමහර දේවල්. ஆனா எங்களை சுற்றிலும் சில காரியங்கள் මාමණ්ඩිලා බාප්පලා අච්චිලා සීයලා පැට්ටෝ ඔක්කොම කුරුකුට්ටෝ මුන් ටික ඔක්කොම වටේ ඉන්නවා. மாமன் சித்தப்பா பாட்டி அவங்க சுற்றி எல்லாருமே இருக்கிறார்கள். දේවාත්මයන් වහන්සේ කියන ඔබ මේම කරන්න. தேவ ஆவியானவர் சொல்லுது இப்படி செய். මෙන්න වටේ ඉන්න න්‍යාය කියන මොකක් හරි. சுற்றி இருக்கிற சொந்தம் ஒன்று சொல்லுது. ඒව කරන්න එපා උඹට පිස්සුද? ஏதாவது செய்வேனா பைத்தியமா? ඔව්නේ එහෙම කරන්න නරකයි. ஓ நான் செய்யக்கூடாது. එහෙම කරන්න නරකයි. அப்படி செய்யக்கூடாது. උඹගේ පාස්ටර්ට පිස්සු කියලා උඹට පිස්සුද? பாஸ்டர் பைத்தியம் சொல்ல உனக்கும் பைத்தியமா? පොළ මොලේ පාවිච්චි කරන්න. உன் மூளையை பாவிக்க. දෙවියන් වහන්සේ මොලයක් දීලා තියෙනවා. கர்த்தர் மூளையை கொடுத்திருக்கிறார். දැන් මොලේ ගැන ප්‍රශ්නයක්. மூளையை கொடுத்து ஒரு பிரச்சனை. මේ වගේ වටේ ඉන්න අයගේ ක්‍රියාකාරකම්. இப்படி சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களுக்கு போடுற காரியங்கள். දැන් සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙන ඔබ ඉන්නවා. நீங்க ஆவியில நிரம்பி இருக்கிறீங்க. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. கர்த்தர் சொல்லுகிறார். මම කාගේවත් නම කියලා කිව්වොත් ඒක අන්තිමට අනාගත වාක්‍යයක් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක්. யாரோட பேர் எடுத்து அப்புறம் அது தீர்க்கதரிசனமான பிரச்சனை ஆயிரும். දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන් පූර්ණ වෙලා ඉන්නවා. கர்த்தர் ஆவியில நிரம்பி இருக்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ එකපාරට කියනවා. கர்த்தர் ஒரேடியா சொல்லுகிறார். මේ රැකියාව දාලා සේවයට වර. உன் வேலையை விட்டு ஊழியத்துக்கு வாங்க. දාදා පඩිය 5000 පඩියක් දාලා එන්න. 5000 10000 சம்பளத்தை விட்டு வர. නෑ නෑ මේවා ඔක්කොම අඳුරු බලවේග. இது எல்லாமே அந்தகார சக்திகள். එටානිද බෝනසුත් ලැබෙන්න තියෙනවා. நாளான்னைக்கு போனஸ் வர இருக்கு. එමෙන් අමාරුයි. கஷ்டம். එතකොට ඒක එකපාරට යන්න බෑ. හේතුව මොකද්ද කියලා කිව්වොත් අපේ මාංශය මොනවද කියන්නේ උඩු දුවනවා. ஒரேடியா முடியாத காரணம் மாம்சம் மேலே வரும். ඊට පස්සේ වටේ තියෙන ක්‍රියාවලිය ගැන අපි කල්පනා කරනවා. சுற்றிலும் இருக்கிற கிரியைகளை நாங்க பார்ப்போம். අපිට අපි කරන්න තියෙන මොනවද? වගකීම් ගැන අපි කල්පනා කරනවා. நாங்க செய்யற பொறுப்புகளை ඒකට யோசிப்போம். වටේ තියෙන ක්‍රියාවලිය අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? පාලනය කරලා තිබෙනවා. சுற்றிலும் இருக்கிற காரியங்களை ஆளுகை செய்கிறது. එතකොට අපිට සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියත් අපිට කරන්න අමාරුයි. அப்ப ஆவியில நிரம்பினாலும் எங்களால் செய்ய கஷ்டம். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අඬට බාධා වුණේ මේ අනවිශිෂ්ට කුමක්ද? பரிசுத்தாவியோட சத்தத்துக்கு தடையா உண்டு பண்ணது என்ன நடந்துச்சு? ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වෙච්ච අනනියස් பரிசுத்தாவில நம்பின அனனியா නමුත් ඔහුට හඬට දේව හඬට බාධා වුණේ ඇයි? தேவ சத்துக்கு அவன் என்ன தடை உண்டு பண்ணார்? බුද්ධිය. புத்தி. ළඟ එක්කෙනාට කියන ඔයාගේ බුද්ධිය රාජ්‍යයට සමහර විට බාධායි. பக்கத்துல சொல்லுங்க உங்களோட புத்தி பரவு ராஜ்யத்துக்கு தடை உண்டு பண்ணும். ඇයි මගේ දිහා බලන්නේ? ஏன் என்ன பாக்குறீங்க? සමහර වෙන බුද්ධිය තියෙන්න බෑ. சில சில மூளை இருக்க வேணுமே. බුද්ධිය තියෙන්න බෑ බාධා වෙන්න. தடை உண்டு பண்ண புத்தி இருக்கணுமே. ඔබගේ බුද්ධිය. உங்களுடைய புத்தி. ඒත් ඔබගේ බුද්ධිය කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද? உங்களோட புத்தி என்ன யோசிக்கும்? ඔබ ලොකු ප්ලෑන් දානවා. பெரிய பிளான் ලොකු போடுவீங்க. ලස්සන දේවල් හිතනවා. அழகான காரியம் யோசிப்பீங்க. ඒ වගේ තිබෙන්නේ කාරණාව. அப்படியான காரியங்கள் இருக்கு. ඔබගේ බුද්ධිය உங்களோட புத்தி දෙවියන් වාසික හඬට බාධා වෙනවා. தேவ சத்தத்துக்கு தடை உண்டு பண்ணும். එහෙනම් මම කියනද? கேக்குதா? හලෝ. දැන් සමහර එපා ඒව ඕනේ. නිකම් මොකද ඕවා කිව්වොත් ඔබට සමහර මෙතන සමහර කයට අප්සෙට් වෙයි. சில காரியங்கள் சொன்ன சிலருக்கு அப்செட் ஆகும். සමහර අත දික් කරලා කතා කරනකොට වෙරි කොයියර් සභාවකට ගිහින්. வேறங்க சபைக்கு போனா நல்ல கைவீட்டி பேசலாம். ඉතින් කොහොම වුණත් හරි ළඟ එක්කෙනාට කියන බුද්ධිය දේව රාජ්‍යයට බාධාවක් වෙනවා. பகுதி சொல்லுங்க புத்தி தேவ ராஜ்யத்துக்கு தடை. එතකොට මේ අනනියස්ට තිබ්බ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච අනනියස්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. பரிசுத்தாவில நிரம்பின அனனியாக்கு இருந்த பிரச்சனை. ඔව් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ වර්ධනය වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න වෙලාවේ සමහර කාලවලදී ස්වාමීන් වහන්සේ කියන දේට අපේ බුද්ධිය අරස් වෙන්න පුළුවන්. தேவ சமூகத்துல வளர்ந்து வந்தாங்க இருக்கும்போது கர்த்தர் பேசுற காரியத்துக்கு புத்தி தடை உண்டு பண்ணும். ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකන අපි සමහරට අපි අත්දැකීම පුරාම අපි ගමන් කරන්න පුළුවන්. சில அனுபவத்துக்கு கூடாகவே செல்ல முடியும். අද උඟක් අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන් සේවය කරන වෙලාවේදී விசேடமாக ஊழியம் செய்கிற நேரத்திலே දෙවියන් වහන්සේ තුල ගමන යන වෙලාවේ கர்த்தருக்குள்ளாக பயணம் செல்லும் பொழுது අත්දැකීම් ලබලා අවුරුදු ගාණක් අපි සේවාවල් කරන වෙලාවේ அநேக வருஷமாக ஊழியம் செய்த அனுபவத்திலே போகும் பொழுது ඒතෝ පටන් ගැනීමට වඩා අපි වර්ධනය කරා යන වෙලාවේ தொடக்கத்தை விட நாங்கள் வளர்ந்து போகும் பொழுது 5යි 10යි 15යි 20යි 25යි කියලා අපි ගමන යන වෙලාවේ සේවයේදී ஊழியத்தில் 5 10 15 20 வருஷம் போகும் பொழுது ඊට පස්සේ සිල්වර් ජුබිලි அது சில்வர் ஜூபிலி ඊට පස්සේ මොකද්ද அதன் பின்னாடி ගෝල්ඩන් ජුබිලි கோல்டன் ஜூபிலி ඊළඟ එක නෑ මුකුත් නෑ වර තමයි
අද වෙන කුලිතාන් අර තියෙනවා ජුබිලි ගාගෙන යනවා අපි. ජුබිලි අடிச்சு கொண்டு போகிறோம் අවුරුදු 50යි සේවය. 50 வருஷம் අවුරුදු 75යි සේවය. 75 வருஷம் නමුත් ஆனாலும் නමාරක් අවස්ථාවලදී සිල නේරංග. අත්දැකීම් වැඩි. අනුභවம் அதிகம் ඒ නිසා අපගේ ජීවිතේ මොනවාද දැන් අපි සේවය කොහොමද කරගෙන යන්නේ බුද්ධියෙන්. நான் வாழ்க்கையில் ஊழியத்தை எப்படி செய்கிறோம் புத்தியிலே සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනවා කියලා හිතාගෙන බුද්ධියෙන් වැඩ කරනවා. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் சொல்லி நினைச்சு புத்தியிலே செய்கிறோம். ඒ අත්දැකීම අත්දැකීම කියන එක බුද්ධිය තමයි ක්‍රියාත්මක. அனுபவம் என்றால் அதுவும் ஒரு புத்தி தான். නෑ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න වෙලාවේ ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது උන්වහන්සේ එපා කිව්වා නම් ඒක මොන ලාභයක් වුණත් එපා තමයි. அது வேண்டாம் என்று சொல்ல என்ன இருந்தாலும் வேண்டாம். ඒක උන්වහන්සේ කරන් කියලා කිව්වා නම් ආයි බලන්නතෝ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. அவர் செய்ய சொன்ன பார்க்காம செய்ய வேண்டும். දැන් මෙතන අනනියස්ට උනේ ඔහුගේ බුද්ධිය බාධා වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ අන්න. இந்த இடத்தில் அனனியாவுக்கு தன்னுடைய புத்தி தடை ஒன்று பண்ணது. ඊළඟට මේ අනනියස්ට මොකද උනේ? அடுத்தது அனனியாவுக்கு என்ன ඇයි நடந்துச்சு? මේ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච එක්කනට මේ වෙන සිදුවීමක් වෙන්නේ? பரிசுத்தாவில நிரம்பினது ஏன் இப்படியான ஒரு சம்பவம்? ඊළඟ එක තමයි අනුන්ගේ කතා ඇසීම. அடுத்தது மற்றவர்களுடைய பேச்சு கேட்டல். සභාව சபை ඉන්නවද? இருக்கிறீங்களா? හලෝ. ඒතෝ හැම එකේම අන්තිම ජවනිකාව තමයි හොඳ. கடைசி தான் நன்றா அழகாக இருக்கும். දේවනේ දේශනාව ඉවර වෙද්දී තමයි ඒක හොඳ. பிரசங்கம் முடியும் போது நன்றாக இருக்கும். අනුන්ගේ කතා ඇසීම. மற்றவருடைய பேச்சு கேட்டல். එකිනෙකාගේ කතාවල් ආන වෙලාවේ ஒவ்வொருத்தருடைய பேச்சு கேட்கும் பொழுது අපිට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියන එක අහන්න බෑ. ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார்கள் கேட்க முடியாது. දැන් මේ අනනියස්ට උනේ මොකද්ද? සවුල් ගැන එක එක පණිවිඩ එනවා දැන්. அனனியா நினைச்சு சவுலை பற்றி ஒவ்வொருவருமான செய்தி. අරේ මරනවා මේ මරනවා අරම කරනවා මේම කරනවා කියලා එන වෙලාවේ அங்க கொள்கிறான் இங்க கொள்கிறான் செய்தி வரும் දැන් பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන එකට උඩ බාධාවක්. கார்த்தர் பேசுறதுக்கு அவர் ஒரு தடை. යා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යද්දී தேவனோடு போகும் මේ பொழுது කන් දෙකෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් විතරයි හෙන්න இந்த ඕන. காதுல தேவன் சொல்ற மட்டுமே கேட்கணும். නමුත් අපි මොනවද කරන්නේ? අනුන්ගේ දේවල් ආනවා. ஆனா என்ன இந்த மத்தவங்களுக்கு එයා கேட்கிறோம். කියන එක ආනවා මෙයා කියන එක ආනවා. அவர் சொல்றது கேட்கிறோம் இவர் சொல்றது கேட்கிறோம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන එක ආන්නේ. ஆனா தேவன் சொல்றது கேட்பதில்லை. සමහර විට අපගේ ජීවිතෙත් එහෙම වෙනවා. எங்கட வாழ்க்கையும் அப்படியாக ඒතකොට இருக்கலாம். මෙතන සේවකයෙක්ට තමයි යොමු උනේ. காரணம் ஊழியக்காரன் எப்படி நினைச்சு මෙසේ මේ අනනියස් කියන්නේ දේවදාසයෙක්. அனனியா ஒரு தேவதாஸ். ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයට තමයි මේක උනේ. தேவதாசன் தான் இது நடந்துச்சு. අනුන්ගේ දේවල් ඇසීම. மற்றோட பேச்சு கேட்டு දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියන කොට කරගන්න බැරි වුණා. ඒත් ඒක බාධාවක් වුණා. கர்த்தர் சொல்றது அவனால செய்ய முடியவில்லை தடை உண்டு பண்ணி கொண்டான். එහෙමනම් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක්ට එවැනි තත්වයක් උදා වෙනවා වැටීමක් තිබේද? அவ பரிசுத்தாவில நிமிட மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குமா? ඔව් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියත් උඩ වැරදෙන්න පුළුවන්. ඔව් මේ தත්වෙට යන වෙලාවේ. ஆவில நிரம்பினவங்க பிழைக்க முடியும் இப்படி காரியத்துல போனால். එහෙනම් අපි ඊටමත් අවදානම් සහිතව සිටින්න අවශ්‍යයි. அப்ப நாங்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க අපි ඒක வேண்டும். තේරුම් ගන්න ඕනේ. அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். දැන් ඕම ඉන්න මොහොතේදී ස්වාමීන් වහන්සේ උත් එක සම්බන්ධ වෙනවා. இப்படி இருக்கும்போது கர்த்தர் பேசுகிறார். නමුත් අනනිය සේවම හිටියේ නැහැ. ஆனா நீ அப்படி இருக்கவில்லை. 17 වෙනි පදය. 17 වසனம். අනනියස් පිටත්ව ගොස් ගෙට ඇතුල් වී ඔහු පිට අත් තබා සහෝදර මෙන්න උත්සාහ ගිහිල්ලා இந்த போயிட்டு හලෝ ළඟේ කෙනෙක් කියන මෙන්න ගිහිල්ලා பக்கத்து பஸ் இருந்தா போயிட்டு මේවා තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. இதுதான் ஜனங்கள் என்று මේගොල්ලන්ට சொல்லுவோம். තමයි කියන්නේ සේවකයෝ කියන්නේ. இவருக்கு தான் சொல்லணும் ඔව් ஊழியக்காரர்கள். ඔව් වැරදුනා. பிழைச்சிச்சு. අඬ වැරදුනා. சத்தம் பிழைச்சது. මේ தත්ත්වය උදා වුණා. இந்த சம்பவம் நடந்தது. ඔව් ඒම් හිටියේ නැහැ. ஆனா அப்படியே இருக்கவில்லை. සමහර ඉන්නවානේ ඒම චප්ප චෝර වෙලා ඉන්නවා. சிலர் அப்படியே சப்பச்சோறுவாக இருப்பார்கள். அப்படி இருக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර යහපත්ද? මේක දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම පේනවා. இதில் கர்த்தருடைய எவ்வளவு நல்லவர் என்று பாருங்கள். බලන්න දේවදාසෙක්. பாருங்க தேவதாசன் දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක්. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் දමස්කේ පාස්ටර්. தமஸ்கு பாஸ்டர் හරිද? ඔව් සැක කරා. அவன் சந்தேகித்தான். දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ? கர்த்தர் என்ன செய்யணும்? තෝ හරියන්නේ නැහැ. நீ சரி வராது. මේ සෝරි මේ උඹ ඔබ හරියන්නේ නැහැ. நீங்க சரி வராது. ඔබ හරියන්නේ නැහැ. நீங்க சரி வராது. මම වෙන එකෙක් වරගන්න. நான் வேறு யாராச்சும் அனுப்புகிறேன். උඹට කියපු වෙලාවෙම කී කරුන්නේ නැහැ. கர்த்தர் சொன்னது நேரம் கீழ்ப்படியவில்லை. පයින් ගන්න තිබ්බද? உதச்சு அனுப்பணுமா? උඹලා ඔක්කොම පාස්ටර්ලා. எல்லாமே ஒரு பாஸ்டர். උඹලා ඔක්කොම සේවකයා. நீங்க எல்லாமே ஊழியக்காரர்கள். දමස්කේ සේවකයෝ කියලා යන්න තිබ්බ නෑ. இல்லை ගියේ නෑ. சொல்லவில்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ හරි ඔබ සැක කරාද? කමන්නේ. ආයෙත් මම ඔබට කතා ஓ சந்தேகித்து කොහොම හරි නැගිට්ටවලා எப்படியாவது எழுப்ப வைத்து මොනවද කරේ? என்ன செய்தார்? යන්න සලස්සුවා. எப்படி போக வைத்தார்? අනනියසුත් මොකද්ද? அனனியாவும் என்னது? හරි ස්වාමීනි මම යන්නම් කියලා ගියා. சரியானவர் நான் போறேன்னு போனா ගිහිල්ලා මොනවද කරේ? போயிட்டு என்ன? අදියට ඇඩ්‍රස් එකට ගියා, තැනට ගියා, ඔක්කොම තැන් වලට ගියා. சரி அட்ரஸ்க்கு தேர்வுக்கு போனார். ඔබට තව දෙයක් මම මේක කියන්න. நான் இன்னொன்று சொல்லுகிறேன். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ අනනියස්ට ගම මේ මොනවාද
ලේන් එකේ නම කිව්වා. கர்த்தர் இந்த அனனியாவுக்கு லேண்ட பேரை சொன்னார். ගෙදරත් කිව්වා. வீடுன்னு சொன்னார். කාගේ ගෙදරද ඉන්නේ කියලාත් කිව්වා. யாட வீட்ல இருக்கிறேன்னு சொன்னார். කාටද ඔළුවට අත තියන්න ඕන කියලාත් කිව්වා. නැත්නම් වෙන කාගේ හරි ඔළුවේ අත තිබ්බොත්. இல்ல வேற யாட தலையில கை வச்சா කාගේද ඔළුවේ අත තියන්න ඕන කියලාත් කිව්වා. யாட தலையில கை வைக்கணும்னு சொன்னார். පැහැදිලිව තියෙනවද අනාගත වාක්‍යය? தீர்க்கதரிசனம் தெளிவா හරියට ආමෙන් කියන. சரி ஆமென் சொல்லுங்க. ඉත කැඩිලාද ඉන්නේ? இருதயம் முடிஞ்சா තව එකක් තියෙනවා කතා කරන්න. இன்னும் இருக்குது வர පැහැදිලිද කියපු එක? தெளிவா අද ඉන්නෝන් කොහම කියයිද? இன்றைக்கு எப்படி சொல்வார்கள்? මට කියක් වගේ පේනවා. எனக்கு ஒரு வீடு මම මේ மாதிரி ඊයේ පෙරේ දෙකක් බැලුවා. நான் நேத்து முதல் ஒன்று பார்த்தேன். එයා කියනවා මට දෙවියන් වහන්සේ සුර කියනට අනිත් එකක් කියන සුරවිමන සුරවිමනනේ. සුරවිමන දැන් දෙවියන් වහන්සේ සූවකෙන් එන්නේ. ඉතින් අයි ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න බැරිද සූරසේන කියලා හරි කියන්න බැරිද? எனக்கு கர்த்தருக்கு நேரடியாக சூரசேன சொல்ல முடியாதா? දෙවියන් වහන්සේ සූරසේන වඩ ගන්න ඕන නම් කියයිද? මට දෙවියන් වහන්සේ කියන සූ පෙන්වන්නේ. ඇයි ඉතුරු එක කවුද පෙන්වන්න යන්නේ? கர்த்தர் சொல்லுகிற கர்த்தர் சூ දෝදු සොරි මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? என்ன நடந்திருக்கு? සුද්දාත් මේ පූර්ණව කතා කරන්න ඕනේ. ஆவில நிரம்பி பேசணும். නැත්නම් වෙන අප්සෙට් වෙනවා දේශ. வேற வேற பிரச்சனை அப்செட் ஆகும். මොකද්ද මේ සූ පාපා? என்னது சூ பாப்பா? තව විදියට කියන කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට මේ මොනවාද කිව්වේ? ග්‍රේස් ග්‍රේස් කියලා එක්කෙනෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ කියන එක්ක මෙතන ඉන්නවා නැත්නම් එයා ඇවිල්ලා ගෙදර ඉන්නවලු. இன்னொருத்தவங்க கிரேஸ் ஒருத்தர் இங்க இருக்கிற ஒரு வீட்ல இருப்பார். ඒ ග්‍රේස් අසනීපෙන් ඉන්නේ ග්‍රේස්. கிரேஸ் நீங்க நோயில இருக்கீங்க. එක්ක මෙතන මේ සභාවේ ග්‍රේස් කියලා ඉන්නවලු නැත්නම් එයා ගෙදරලු ඉන්නේ. இல்ல சபைக்குள்ள கிரேஸ் இருக்கிறாரா இல்ல வீட்லயா? මේ මොංග එක කලින අපේ ග්‍රේස් කියලා කෙනෙක් ඉන්න. අන්න එන්න මෙයා. அப்போ சொல்றாங்க கிரேஸ் அந்த அவர் ප්‍රොෆෙසයි ගන්නවා. ப்ரொஃபஸர் கத்துறாங்க. අයියෝ සරත් මට තේරෙන්නේ නෑ எனக்கு விளங்குது මොනවද කරන්න ඕනේ என்ன කියලා. செய்யறதுன்னு சொல்லி ගිහිලා තියෙන විදිය. பாருங்க நடந்திருக்கும் விதம். ඉතින් මමත් බලනවා මේ බයිබලෙත් බලනවා මොනාරි එක්ක උන්ගෙන් මම පන්තියකට ගන්න ඕනේ. இல்ல அவங்க கிட்ட கிளாஸ் பீரியட் எடுக்கணும். කොහෙන්ද මේවා කියලා? இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது? සූ රීරි சூசு ரீரி මෙතන ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා කියයි. இங்க இருக்கிற மாதிரி ඉන්නවා කියයි එක්ක දැනෙනවා කියයි. இல்ல ஒண்ணு இருக்கிற இல்லாட்டி உணர்கிறா. එකපාරක් එක්කෙනෙක් ඒක ඉස්සර முந்தி මම ආගෙන ඉන්නවා දැන්. நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். එයා මේ හොඳට ඒ මනුස්සයා බැඳලා නැහැ. அவர் திருமணம் முடிச்சில்லை. අරද මෙයා කියනවාට දරුවෙක් ටක් ගාලා ළඟ එකක් කිව්වා එයා තාම බැඳලා නැහැ කියලා. இவன் சொல்ற பிள்ளை எடுத்து பக்கத்துல சொல்ற. ඉවරයි. பக்கத்துல சொல்ற நீ திருமணம் முடிச்சில்லை. කන්‍යාවකට බබෙක් දෙයි. அதே போல கன்னிகைக்கு ஒரு பிள்ளை கிடைக்கும். புரியுதா? දුක ඒක නෙමෙයි. துக்கம் அதல்ல. අර මයික්යක් තියාගෙන මුන් කෑ ගන්නවනේ. மைக்க பிடிச்சுக்கிட்டு பின்னுக்கு ஒரு கூட்டம். ප්‍රොෆෙසයි ගාලා කෑ. ප්‍රොෆෙසයි. නිකන් අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා අඹ ගෝවා කියන. எங்க வீட்ல வந்து மாங்கா கோவா. ඉතින් මේ මං කාවත් රිද්දවන්න කියනවා නෙමෙයි. நான் யாரை நோகடிக்க பேசவில்லை. මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන ලස්සන. பாருங்க தேவன் சொல்ற விதம் அழகு නම பாருங்க. ගම ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම කියනවා. அட்ரஸ் பேர் எல்லாமே தெளிவாக சொல்லுவார். පැහැදිලිව කියනවා. தெளிவாக. ආයිත් ඇවිල්ලා ඒක උන්වහන්සේ අර විදියට ඔක්කොම කියන්න ඕනේ නෑ. மீண்டும் அவர் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல தேவையில்லை. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? புரியுதா? දැන් ඔව් හරියට තැනට ගිහලා ඔළුවට අත තිබ්බා. சரியா பேர் தள்ளி கை வச்சார். අනනිය ශරීර සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙලා. அனனியா ஆவியில நிரம்பி ඔව් අත තියෙනවා. கை வைக்கிறார். අනනිය සවිල කොහෙද ඉන්නේ? දමස්කේ පාස්ටර් කෙනෙක්. அனனியா தமஸ்கிலே ஒரு பாஸ்டர். ඔව් දේව අඬට කීකරු වුණා. தேவ சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து. ඔව් පළවෙනි පාර සැක කරත්. முதலாம் முறை ඔව් சந்தேகித்தார். සෙනිකෙන් තේරුම් අරගෙන කීකරු වුණා. சீக்கிரமா புரிஞ்சு ඒක තමයි கீழ்ப்படிந்தார். සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වීම කියන්නේ. இதுதான் ஆவியில நிரம்புதல் சொல்லுது. වැරදුනා. பிழைச்சா. නමුත් එතනමයි වැරදුනා. ආයිත් මම කීකරු ඉස්සෝ. ஆனா அங்க போய் ஆண் மீண்டும் ஆண்டவரை கீழ்ப்படிக்கிறேன். මම හරි ගස්ස ගන්නම්. நான் சரி ඒක තමයි செய்கிறேன். සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වීම. இது ஆவியில நிரம்புதல். ඒක තමයි සුද්ධාත්මෙන් වාසිකේ පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙගේ තියෙන කාරණා. இது ஆவியில நிரம்பின மனுஷனுக்கு காரியம். පුළුවන්. பிழைக்கலாம். ඔව් සෙනිකෙන් කීකරු වුණා. அவன் சீக்கிரமா கீழ்ப்படிந்தான். එතකොට
එතකොට සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙට කීකරු වෙන්නත් පුළුවන් අකීකරු වෙන්නත් පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. ஆவியில் இருக்கிற மனுஷன் கீழ்ப்படிய முடியும் கீழ்ப்படியாமல் இருக்க முடியும் කීකරු වෙන්නත් පුළුවන් கீழ்ப்படிய முடியும் අකීකරු වෙන්නත් උඩ පුළුවන්. கீழ்ப்படியாமலும் இருக்கலாம் එතකොට ස්වාධීනත්වයේ තුල මිනිස්සයම අවල තියෙනවා. காரணம் மனுஷனை சுயாதீனத்தில் ඒ படைத்திருக்கிறார் තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔව් දෙවියන් නැවත ඔව් දෙවියන් වාසික අඬට නැත්නම් සවන් දුන්නා කියන වචනේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ஆனால் தேவ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தான் என்று நான் காண்கிறோம் ඔව් ඊට පස්සේ කොහොමද දන්නවද කියන්නේ? அது எப்படி சொல்றா தெரியுமா ඔය කියපු පදේ පොඩ්ඩක් කියවන්නයි. மீண்டும் வாசிங்க අනනියස් පිටත්ව ගොස් ගෙට ඇතුල් වී ඔව් පිට අත්තබා සහෝදර සහෝදර වූ සවුල්. பாருங்க சகோதரனாகிய சவுல் ඔව් என்றார் පළවෙනියට කිව්වේ මේ මිනිමරුවෙක්. முதல்ல சொன்ன கொலைக்காரன் ඔව් කීකරු වෙලා ඔව් සෙනිකෙන් ඔහුගේ ජීවිත වෙනස් කරගන්නවා. சீக்கிரமா கீழ்ப்படிந்து வாழ்க்கையை மாற்றிக் ඔව් கொண்டார் කිව්වේ සහෝදරයා. அவர் சொன்ன சகோதரனாகிய සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සු එමය. பசுத்தவரை நம்பின மனுஷன் அப்படிதான் එහෙම නැත්තම් ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ සහෝදරයා කියලා අනිත් පැත්තේ කනව නෙමෙයි. இந்த பக்கம் சகோதரன் சொல்ல அந்த பக்கம் போய் காது திங்கிற நல்ல දෙවියන් වහන්සේ ඉතා යාපත්ද? கத்தர் மிகவும் நல்லவரா ඔබ හොඳින්ද? நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா මම ඉවර කරනවා. நான் முடிக்க போகிறேன் ආමෙන්. ඊළඟ එක அடுத்தது අන්තිමට සිදුවීම් බලමු. கடைசியை பார்ப்போம் තව පුද්ගලෙක් හිටියා. இன்னொரு மனுஷன் இருந்தார் ඔව් ඉන්නේ කීයද? ක්‍රියා 8. அப்போஸ்தலர் 8 අර ක්‍රියා 8. මම පද කියන්නේ පරිච්ඡේද විතරයි කියන්නේ. அதிகாரம் மட்டுமே சொல்லுவேன் ඇයි පාස්ටර් පද කියන්නේ? ஏன் பாஸ்டர் வார்த்தை ඔබ சொல்வதில்லை ගෙදර ගිහලා ඒ ටික කියවන්න நீங்க வீட்ல போய் ඕනේ. வாசிங்க. පරිච්ඡේදය කියවන්න. வீட்ல போய் வாசிங்க සුද්ධාත්ම මාංශයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සු ගෙදර ගියාම ඕක කියවනවා. பரிசுத்தவர் நம்பின மனுஷங்க வீட்ல போய் வாசிப்பார்கள் ඒක පූර්ණ වෙච්ච නැතුව කියලා කියවන්නේ නැහැ. நிரம்பாத வீட்ல போய் வாசிப்பதில்லை ආගෙන යනවා. கேட்டுட்டு போவார்கள் ඉන්නවද සභාව? சபை இருக்கிறீங்களா අද සභාව නිකන් ගැඹුරු පිට අන්ධකාරයක්. சபை ஆழத்து மேலே அந்தகாரம் வந்து ඇයි ඒ? ஏன் ඔබ මාව දැකලා උල් වෙලාද? நீங்க என்ன கண்டு குழம்பியா හොඳට ඉන්න මනුස්සයාට බෝ එකක් දාලා ඇවිල්ලා කියලා. நல்லா இருக்க மனுஷன் போக போட்டு வந்து එහෙම කල්පනා කරන්න එපා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පූර්ණ වෙච්ච උන් ඒව එක හිතා. பரிசுத்தவர் நம்பின மனுஷன் அப்படி யோசிக்க மாட்டான் ඔක්කොම ඔළුවෙන් අතහැරලා දාන්න. නැත්නම් ඔබට පණිවිඩය එන්නේ. ඔබ බෝ එකයි මාවයි තමයි පේන්නේ. நீங்க போ எல்லாம் தலையில எடுத்து போட்டு செய்தியை கேளுங்கள் හරි ඔබට අවුල් නම් මං ආයෙ දාන්න නැතුව මෙන්න. නැත්නම් ඔබට පණිවිඩය එන්නේ නැහැ නේ. විවිධ විදියට අඳගෙන ආවන ප්‍රශ්නයක්. உங்களுக்கு கொல்லப்பட மீன் போக போட மாட்டேன் நீ செய்தி අනේ கேட்கறீங்களா මන් දන්නේ. හරි ඕකේ තේරුම් ගන්න. ඒක ඔබ බලද්දි මට නිකන් දැනෙනවා. உங்களை பார்க்கும்போது நான் அப்படி உணர்கிறேன் නැත්නම් කවද දාන්න දප්පා මේවා? இல்ல இதெல்லாம் எங்க உடுக்க මම සභාවේ ඉන්නකොට ඒක කියන්නේ දැම්මම කෝට් එකක් දාපන් නැත්නම් පෙට්ටියේ ඉන්නකොට තමයි කෝට් එකක් අඳින්න. நான் சபையில சொல்லி இப்பமே கோட் ஒன்று போடுங்க இல்லாட்டி பெட்டியில இருந்தா தான் கோட் போடணும் ඕකේ කමන්න. ඔන්න ක්‍රියා 8. அப்போஸ்தலர் 8 ක්‍රියා 8 වෙනි පරිච්ඡේදය. அப்போஸ்தலர் 8 ක්‍රියා 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පුද්ගලෙක් හිටියා මායාකාර සීමෝන්. 8ல இருந்த ஒரு சீமோனுங்கிற மனுஷன் සිංහල බයිබලයේ තියෙනවා මායාකාරයෝ කියලා. සාමාන්‍ය අපි මායාකාරයෝ කියන්නේ වෙන අයටනේ. நான் சாதாரணமாக மந்திரக்காரன் சொல்ற வேற ஒருத்தர் මේක මායාකාර සීමෝන්. மந்திரக்காரன் හරි சீமோன் දැන් මායාකාර සීමෝන් ඇවිල්ලා ගැලවීම ලබලා. ඔව් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා ඉන්නේ දැන්. அவன் பசுத்தாவில நம்பி ஆனா ரட்சிப்பை දැන් பெற்று පේත්‍රස්ගේ සේවය ඔක්කොම සිදු වෙනවා. பேதுருடைய ஊழியம் எல்லாமே පිලිප්ගේ நடக்குது සේවය සිදු වෙනවා. எல்லாமே ஊழியம் මෙයා நடக்குது මේ සේවාවල ඔක්කොම බැලුවා. ஏதோ ஊழியங்களை பார்த்து දැන් බැලුවා පිලිප් එක්ක ඉන්න වෙලාවේ පිලිප් කරපු ආස්කම් බැලුවා. பிலிப்போடு பிலிப் செய்த அற்புதங்களை මේ பார்த்தான் මායාකාර සීමෝන් කියලා කිව්වේ ඔහු ඇවිල්ලා මායාකම් කරලා මන්ත්‍රකම් කරලා ගැලවීමට ආපු පුද්ගලෙක්. அவன் மாய வித்தைகளை எல்லாமே செய்து அதை பிறகு ரட்சிப்புக்கு வந்த மனுஷன் දැන් ඔහු ගැලවීම ලබලා ඉන්න වෙලාවේ ඔහු පේත්‍රස් ආපු වෙලාවේදී පේත්‍රස් කරපු කාරණාවල් දිහා බැලුවා. பேதுரு செய்த காரியங்களை அவன் பார்த்தான் ඔහු දැක්කා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුදුම විදියට ක්‍රියා කරන්නේ. அப்பதான் பரிசுத்தவனை புதுமையா கிரியை ඔහු செய்கிறான் දැක්කා ඇවිල්ලා පේත්‍රස් අත තියෙනවා එක එක්කෙනා அப்ப කෙරේ. பேதுரு ஒவ்வொருத்தர் கை வைக்கிறான் මේ සීමෝන් කියන එක දැක්ක කොහොමද කියලා කිව්වොත් ඔක්කොම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලබනවා. சீமோன் பார்த்தா என்ன எல்லாமே ஆவியை பெற்றுகிறார்கள் එතකොට මෙයා සුද්ධාත්මෙන් දැන් මේ සීමෝන් සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙච්ච இப்ப එක්කෙනෙක්. சீமோனும் பரிசுத்தாவில நம்பினவர் දැන් මෙයා සීමෝන් මොනවද කරේ? පේත්‍රස් ළඟට එනවා. பேதுரு கிட்ட வந்த சீமோன் පේත්‍රස් ළඟට ඇවිල්ලා කියන පේතුරු பேதுரு මම මටත් ඔය දීමනාව ඕනේ. எனக்கும் இந்த வரம் வேண்டும் මමත් අත තියෙන වෙලාවේදී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔක්කොට ලැබෙන පිණිස මට ඔය දීමනාව දෙන්න. நானும் கை வைக்கும் போது ஆவினர் இறங்கும்படி எனக்கு வரத்தை මම தான் ඔයාට මුදලක් දෙන්නම්. நான் உங்களுக்கு பணம் தருகிறேன் රයිට් මම ඔයාට நான் உங்களுக்கு මුදලක් දෙන්නම්. අපේ භාෂාවෙන් කියනවනම් මම ඔයාට පඳුරක් දෙන්නම්. எங்கட பாஷையை சொன்னா நான் உனக்கு காணிக்கை මම தருகிறேன் ලොකු පඳුරක් දෙන්නම්. මට ඔය දීමනාව දෙන්නකො நான் பெரிய කියලා කිව්වා. காணிக்கை தருகிறேன் எனக்கு அந்த வரம் வேண்டும் දැන් මුදල් වලින් ඒ කියන්නේ සීමෝන්ගේ මනස දැන් කොහමද මේ සුද්ධාත්මේ පූර්ණ වෙච්ච ඉන්න සීමෝන් ඉතනවා මුදල් වලින් සියලුම දේ කරන්න පුළුවන්. பரிசுத்தாவில நம்பின சீமோன் நினைக்கிறேன் பணத்தினால எல்லாமே செய்யலாம் ඒ නිසා තමයි ඔහු පේත්‍රස් ගාවට ගිහිලා කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන්සේ දීමනාව ඒ දීමනාව මට දෙන්න කියලා. அதான் பேதுரு போய் சொன்ன அந்த பரிசுத்தாவிட வரத்தை எனக்கு தாரும் නමුත් පේත්‍රස් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටිය නිසා ஆனா பேதுரு ஆவில நிரம்பிந்தபடியா පේත්‍රස් මොනවද කරේ? ඒ සිත දැක්කා.
பேதுரு அந்த இருதயத்தை கண்டான். සිත දකින්නේ කවුද? இருதயத்தை காண்பது யார்? දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். දැන් පේත්‍ර සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වුණ නිසා සිත දැක්කා. பேதுரு பரிசுத்தாவில நிரம்பினபடியால் இருதயத்தை கண்டு. ආත්මයෙන් පූර්ණ වුණා නම් සිත දකින්න පුළුවන්. ஆவில நிரம்பினால் இருதயத்தை காணலாம். ඔක්කොමගෙන මේ පෙන්නන අයගේ දකින්න පුළුවන්. எல்லாரும் எல்லாம் காற்றோட කොහොමද සභාවේ ඉන්නේ? சபையில இருக்கிறாங்க. කොහොමද ජේසු පීඨයි කියන්නේ? எப்படி பிரேஸ் லோர்ட் එයා කියන சொல்றாங்க? වදන් කොහොමද? அவசர வார்த்தை எப்படி? හොඳ වදන්. நல்ல வார்த்தையா? ඒ ඔක්කොම දේ අඳුර ගන්න පුළුවන් ආත්මයන් වාසයෙන් පූර්ණ වෙලා ආත්මයන් වාසය එලිදරව් කරොත්. இதெல்லாம் ஆவில நிரம்பி ஆவினை வெளிப்படுத்தினா காண முடியும். දැන් එතකොට දැන් ඔව් මොනවද කරේ? ඒ සුද්ධාත්ම දීමනාව ඉල්ලනවා. பரிசுத்தாவின் வரத்தை கேட்கிறான். දැන් බලන්න සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක් වැටුණ තැන. ஆவில நிரம்பின மனுஷன் விழுந்த இடத்தை பாருங்க. ඒ කියන්නේ මුදල් දීලා දීමනාව ගන්න බැලුවා. பணத்தை கொடுத்து வரத்தை பெற பார்க்கிறான். එතකොට සුද්ධාත්මනාසගේ දීමනාව සුව කිරීමේ දීමනාව சுகமளிக்கிற வரம். සමහර වෙනවානේ පඳුරු ඒ කියන්නේ මම සුව කරන්නම් சிலருக்கு நான் சுகமளிக்கிறேன். ඔබට සුවය දෙන්නම් நான் சுகம் தருகிறேன். ඔබට සුද්ධාත්මනාසගේ දීමනාව දෙන්නම් பரிசுத்தாவின் சுகத்தை ඔබට தருகிறேன். සුද්ධාත්ම ආලේපය දෙන්නම් பரிசுத்த அபிஷேகம் ඒ தருகிறேன். දීමනාවල් දෙන්නම් அந்த வரங்களை தருகிறேன். පඳුරු ගෙනත් දෙන්න காணிக்கை கொண்டாந்து தாருங்க. කියන්නව සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සු කතා කරන්නේ அப்படி சொல்லுங்க பரிசுத்த நிமிடம் சொல்ல மாட்டார்கள். සුද්ධාත්මයන් වාසයේ පූර්ණ වෙච්ච එකේ කවදාවත් ඇවිල්ලා දීමනාවල් නැත්නම් සුවය ඒ කාරණාවල් දීලා මට පඳුරු ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා කියන්නේ. பரிசுத்த நிமிடம் மனுஷன் ஒருபோதும் பணத்தை கொடுத்து காணிக்கை கொண்டாந்து தான்னு சொல்ல மாட்டார். ඒක තමයි මෙයා සීමෝන්ට මුදල් කියන දේ මුදල් දීලා පඳුරු මේව ගන්න. නමුත් පේත්‍රස් ඒකට එකඟ නැහැ. சீவனத்தை பணம் கொடுக்க பார்த்தா ஆனா பேதுரு இணங்கவில்லை. හොඳට තේරුම් ගත යුතුයි. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். ඕනම දෙයක් කරත් හරි எது செய்தாலும் සුද්ධාත්මයන් වාසව කරුණා කරලා සුද්ධාත්මයන් වාසව බාල්දු කරන්න එපා. தயவு செய்து பரிசுத்தாவினரை கீழே தள்ளிவிட வேண்டாம். සුද්ධාත්මයන් වාසව ඇවිල්ලා රුපියලටයි සතවලටයි බාල්දු කරනවා නම් பரிசுத்தாவியானவர் சும்மா சதத்துக்கு எடுத்தால் ඒක තමයි තිබෙනව බරපතලම පාපය. அதுதான் இருக்கிற மிக கொடிய பாவம். දෙවියන් වාසක දේවල් මුදලට ගන්න බෑ. தேவனுடைய காரியங்களை பணத்தை எடுக்க முடியாது. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ නොමිලේ දුන්නේ නොමිලේ දීපන් கர்த்தர் කියලා. சொன்ன இலவசமா கொடுத்து இலவசமா கொடு. දැන් පේත්‍රස් ඒ දේ කරේ නෑ. பேதுரு அதை செய்யவில்லை. පේත්‍රස් ඔහුට කිව්වා උඹගේ මුදල් එක්කම ඔබ ඵලයන් කියලා. பேதுரு சொன்ன நீ பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போ. සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා ඉන්න අයටත් හිතනවා සමහර මුදල් දීලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ஆனா ஆவில நிமிடம் சிலர் யோசிப்பாங்க பணம் கொடுத்து செய்யலாம். ඒතර සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා ඉතියත් ඔහුට වැරදෙන්න පුළුවන්. ஆவில நிரம்பியிருந்தால் அவனுக்கு பிழைக்க முடியும். ඉතාමත් කනගාටුයි. மிகவும் හොඳට துக்கம். දෙවියන් වාසගේ සේවාවල් කරමින් හොඳට දෙවියන් වාසගේ වචනය කතා කරපු සමහරක් අය கர்த்தருடைய வேதத்தை நன்ற வார்த்தை நன்றா பேசின මේ ஊழியக்காரர்கள் දෙවියන් වාසගේ ආත්මයන් වාසගේ කාරණා තුලින් කොච්චර මුදල් කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවද? பரிசுத்தாவினுடைய காரியத்துக்குள்ள அந்த பணம் என்கிற காரியங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். සුද්ධාත්මයන් වාසය තුලින් සල්ලි ලබා ගන්නා පිණිස කාරණාවල් කරනවා. ஆவியானவர் கூட பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படி සුද්ධාත්මයන් செய்கிறார்கள். වාසගේ නම දාලා කරන කාරණාවල් ஆவியானவர் பேரை போட்டு பணம் எடுக்கிறார்கள். ඒක ඊටමත් ඇවිල්ලා නරක ආදර්ශයක්. அது மிக ஒரு கெட்ட முன்மாதிரி. දෙවියන් වාසගේ මඟ පෙන්වීම කියන එකක් නෑ එතකොට. அந்த இடத்துல அப்ப கர்த்தருடைய வழிநடத்தலே இல்லை. සුද්ධාත්මයන් වාසගේ පූර්ණ වෙන මොහොතේදී කවදාවත් ඔහු මුදලට යටත් වෙන්නේ නෑ. பரிசுத்த நிரம்பி ஒருபோது பணத்துக்கு அடிமையாக மாட்டான். සුවය දෙවියන් වාසය දෙන්නේ. சுகம் தேவன் தருவது. දෙවියන් වාසය තමයි ගැලවීම දෙන්නේ. தேவன் தான் ரட்சிப்பை දෙවියන් தருவார். වාසය මිදීම හැම දෙයක්ම දෙවියන් වාසය දෙන දෙයක්. தேவன் தான் மீட்பு எல்லாமே தருவது. එහෙම නැතුව ඇවිල්ලා අපෙන් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නේ නෑ. அப்படி இல்லாம எங்க மூலமா ஒன்றும் இல்லை. දැන් ඔහුගේ ඒ කාරණාව ඒ පරිච්ඡේදෙම ඔබ එතනම බලන වෙලාවේදී அங்கே வாசி பாருங்க. ඔබ ඉදිරි පරිච්ඡේදය තුලම ඒක තියෙන්නේ. தொடர்ந்து அதிகாரம். ඔබ දන්නවා ඇවිල්ලා අනනියා සිප්‍රා ගැන කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. அனனியா சபிரர் பற்றி இருக்கிறது. මේ අනනියා සිප්‍රා ගැන කියන වෙලාවේදී அனனியா சம்பவம் சொல்லும் பொழுது ඔවුන් ආත්මෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියේ. அவர்கள் ஆவியில நிரம்பி இருந்தார்கள். දෙන්නම husband and wife ரெண்டு பேரும் husband and wife. පවුලක්. ஒரு குடும்பம். ඔවුන් ආත්මෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියා ஆவியில පවුලක්. நிரம்பி இருந்த ஒரு குடும்பம். ඔවුන් තුලටත් යක්ෂයා රිංගුවා. அவர்களும் பிசாசு நுழைந்தார். ආත්මෙන් පූර්ණ වෙච්ච පූර්ණ වෙලා හිටියේ பசு ஆவியில நிரம்பி இருந்தார்கள். යකා රිංගුවා ඒ අනනියා සිප්‍රා තුලටත්. அந்த அனனியா சபிரருக்குள்ள பிசாசு நுழைந்தார். ඔබ කී දෙනෙක්ගේ කතාව දන්නවද? எத்தனை பேர் சம்பவம் தெரியும்? ආමෙන් ඔක්කොටම දන්න දෙයක්. எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. ඒතකොට ආත්මයන් වාසය ඔවුන් තුල රිංගුවා. ஆவியில அவனுக்குள்ளே සියලු நுழைந்து දෙනාම ආත්මෙන් පූර්ණව තමන්ගේ ඉඩම් විකුණලා පොදුවේ තබාගෙන ඒ මුදල් සියල්ලම පේත්‍රස් ඉදිරියේ ගෙනල්ලා දැම්මා. சகல நிலத்தை எல்லாமே வித்து பொதுவாக பேதுரு முன்னால வைத்தார்கள். ඒ කියන්නේ සුද්ධාත්මයන් වාසය කරුණ කොටගෙන ඔවුන් ක්‍රියා කරපු பரிசுத்த වෙලාවේ. ஆவியான கூட கிரியை செய்யும் பொழுது නමුත් මේ පවුල මේ අනනියා සිප්‍රාල මොනවද කරේ? அனனியா சபிரர் என்ன செய்தார்கள்? ඔවුන් ඇවිල්ලා ඒක වංචා කළා. அவங்க அதை வஞ்சித்தார்கள். ඔවුන් ඇවිල්ලා බොරු කිව්වා. அவங்க பொய் சொன்னார்கள். ඒ නිසා පේත්‍රස් ආන වෙලාවේ ඔවුන් බොරු කියපු නිසා பேதுரு கேட்கும்போது பொய் சொன்னபடியால் ඔවුන්ගේ ජීවිතේ දෙන්නගේම ජීවිතේ නැති වුණා. ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை அழிந்து போனது. ආත්මයන් වාසය පේත්‍රස් ආන ඔවුන්ගෙන් பேதுருவோட
கேட்கிறார். උන්ගේ ආන්න එතනත් මුදල් නිසා තමයි තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. அங்கே பணம் தான் பிரச்சனை. අද මේ මුදල් කියන එක ඇවිල්ලා ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්න. பணம் தான் ஒரு வாழ்க்கையில மிகவும் பிரச்சனை. මුදල් කියන දේ තමයි උන්ට තිබෙන ප්‍රශ්නේ. அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை பணம். ඔවුන් ආත්මයන් වාසියව රැවට්ටුවේ ඇයි කියලා පේත්‍රස් ඇව්වේ. ஆவியானவர் ஏன் ஏமாத்தினான்னு பேதுரு கேட்டார். පේදුරු ඇව්වේ නැහැ උඹයි මාව රැවට්ටුවේ කියලා. பேதுரு கேட்கவில்லை நீ ஏன் என்னை ஏமாத்தினாய். බොදට තේරුම් ගන්න. நல்ல கவனிங்கள். පේදුරු ඇව්වේ නැහැ උඹයි මට බොරු කිව්වේ කියලා. பேதுரு கேட்கல ஏன் நீ பொய் சொன்னாய். පේත්‍රස් ඇව්වේ උඹයි ආත්මයන් වාසියව රැවට්ටුවේ. பேதுரு ஏன் ஆவியானவரை අද සමහරක් අය ஏமாத்தினாய். හිතනවා එලා පාස්ටර්ට කිව්ව ගමන් මේ බොරුව පාස්ටර් ගිලිනවා කියලා. அன்னைக்கு நினைக்கிறார் பாஸ்டர் போய் முழுங்குகிறார் என்று. ඔව් සමහර මං අරන් ගිහලා චපාති හදනවා. நான் எடுத்துக்கொண்டு போய் சப்பாத்தி செய்கிறேன். සමහර හිතන්නේ එමය. சில அப்படி நினைக்கிறார்கள். සමහර හිතනවා පාස්ටර්ට කිව්ව ගමන් පාස්ටර් මේ බොරුව ආනවා. சில நினைக்கிற பாஸ்டர் பொய் சொன்னா ඒ கேட்கிறார். ඔබ මොනවා කිව්වත් මම ආනවා මට වැඩක් නැහැ. பொய் சொன்னா அவர் முழுங்கி எனக்கு வேலை இல்லை. මම දන්නවා සමහර අය එන බොරු කියන්නේ කියලා. என்ன தெரியும் சில அப்படி பொய் சொல்லுகிறார்கள். ඉතින් අපේ තේරුමක් නැහැ. දන්නවා බොරු තමයි. தெரியும் பொய். ඒගොල්ලන්ට දන්නවා ඒගොල්ලෝ බොරු තමයි කියන්නේ. அவங்களுக்கு தெரியும் பொய் නමුත් சொல்லுகிறார்கள். ඔවුන් දන්නේ නැහැ සුද්ධාත්මයන්ට විරුද්ධව බොරු කියනවා කියලා. அவங்களுக்கு தெரியாது ஆவியான விரோதமா දේව செய்கிறார்கள். සේවකයෙක් කැවිලා යම් සේවයක් ගැන ඔබගෙන් ආන වෙලාවේ ஊழியக்காரர் வந்து ஊழியர் கேட்பேசும் பொழுது දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය කාරණාවක් ගැන කියන தேவ වෙලාවේ ராஜ்ய காரியம் சொல்லும் பொழுது ඔබ ඒක සුළු කොට සිතලා බොරු කියනවා නම් நீங்க அற்பமாக எண்ணி பொய் ඔබ சொன்னால் කතා කරන්නේ සුද්ධාත්මයන්ට විරුද්ධවයි. நீங்க பேசுறது ஆவியானுக்கு விரோதமாய். අපේ ජීවිතේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඇල අපි පාස්ටර්ට කිව්වා පාස්ටර් විශ්වාස කරා කියලා. உங்கள் வாழ்க்கை நான் நினைக்கிறோம் பாஸ்டர் சொன்ன பாஸ்டர் நம்பி. පේත්‍රස්ට තමයි ඔවුන් කිව්වේ. නමුත් පේත්‍රස් කිව්වා පේත්‍රස්ට නෙමෙයි නුඹ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ රැවට්ටුවේ. பேதுரு சொன்ன பேதுரு எனக்கு சொல்லவில்லை நீ ஆவியானவரை ஏமாத்தினாய். අපිවත් අපි සෝදිසි කරලා බලන්න ඕනේ. நீங்களை சோதித்து අපි பாருங்க. කොච්චර රවට්ටනවද? நான் எவ்வளவு අපි வஞ்சிக்கிறோம். කොච්චර බොරු කියනවද? எவ்வளவு பொய் අපි சொல்லுகிறோம். කොච්චර දේවල් ඇවිල්ලා කරමින් අංගගෙන බොරු කියනවද? எவ்வளவு காரியம் ஒளிச்சு பொய் අපි சொல்லுகிறோம். විශ්වාසවන්තයෙක් කියලා හිතුවා. உண்மை உள்ளவன்னு சொல்லி நம்பி අවංකයි කියලා හිතුවා. உண்மை உள்ளவன்னு சொல்லி நம்பினோம். නමුත් ඒ විශ්වාසවන්තකම කඩලා බොරු කිව්වානේ. ஆனா உண்மை தன்மையை உடைச்சு பொய் சொன்னார். අවංකකම බොරු කිව්වානේ. කාට විරුද්ධවද? யாருக்கு விரோதமாய். සේවකයට විරුද්ධව නෙමෙයි. ஊழியக்காரனுக்கு அல்ல விரோதமல்ல. පාස්ටර්ට විරුද්ධව பாஸ்டருக்கு නෙමෙයි. விரோதமாக அல்ல. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධවයි. ஆவியான விரோதமாய். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධව තමයි කියන්නේ. ஆவியான விரோதமாய் දැන් சொல்லுகிறார். මෙයාට කියන්නේ ඒකයි. ரத்தம் சொல்லுகிறார். එතකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්න වෙලාවේ ஆவியான இருக்கும் பொழுது එතන සුද්ධාත්මය රැවට්ටුවට හේතුව මොකද්ද? காரணம் என்ன? ඔවුන් යක්ෂයාට ඉඩ දුන්නා. அவர் பிசாசுகிடம் ඒ கொடுத்தார்கள். නිසා තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්න වෙලාවේ යක්ෂයාට ඉඩ දීලා. அத ஆவியான இருக்கும்போது பிசாசுகிடம் கொடுத்து හලෝ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සිටින වෙලාවේ තමයි යක්ෂයාට ඉඩ දුන්නේ. ஆவியான இருக்கும்போது தான் பிசாசுகிடம் கொடுத்து සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැති වෙලාවේ යකාට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. அவன் இல்லாத நேரத்தில் பிசாசுகிடம் මේ கொடுக்கவில்லை. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්න වෙලාවේ තමයි මේ දෙන්න යක්ෂයාට ඉඩ දුන්නේ. ஆவியான இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் பிசாசுகிடம் கொடுத்தார்கள். අනනිය සප්‍රා කියන සුද්ධාත්මයන් පූර්ණ වෙලා හිටියේ දෙන්නේ. அனனியா சப்பீரா ஆவியில සියලු நிரம்பினவர்கள். දෙනාම දෙවියන් වාසී ඉදිරියේ අවංක සිතින් හැමදේම කරන වෙලාවේ මේ පවුල විතරක් ඔවුන් වංචා කරා. சகலரும் கர்த்தர் முன்பாக பொதுவாக வைக்கும்போது இந்த குடும்பம் மட்டுமே வஞ்சித்தார்கள். එතකොට ඔවුන් මොනවද කරේ? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සිටින වෙලාවම යක්ෂයාට ඉඩ දුන්නා. ஆவியான இருக்கும் பொழுது பிசாசுகிடம் கொடுத்தார்கள். යම් දෙයක් කරන්න ஏதாவது ஒரு காரியம் අවශ්‍ය செய்ய වෙන මොහොතේදී කියන කාරණාවල්. தேவையான சொல்ற காரியங்கள் අපේ ජීවිතේ සමහර කලා යම් දෙයක් කරන්න යනවා. எங்கட வாழ்க்கையில் சில செய்ய යම් போகிறோம். දෙයක් කරන්න යන වෙලාවේ ஏதாவது செய்ய போகும் பொழுது මොනවද අපි කරන්නේ? நான் என்ன செய்கிறோம்? අපිත් සමහරක් වෙලාවෙදී ඒ යක්ෂයා කියන දේවල් වලට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දේ පැත්තක දාලා අපි කරන කාරණා. நாங்களும் பிசாசு காரியம் கர்த்தருடைய காரியம் மூலையில போட்டு செய்கிறோம். එතකොට ඔවුන් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී යක්ෂයාට අසු වුණා. ஆவியில நிரம்பிக்கும் போது பிசாசுக்கு ඒ அகப்பட்டார்கள். කියන්නේ ඔවුන්ගේ සිත යක්ෂයා මොනවද කරේ? වංචාවකට අසු කරා. பிசாசு என்ன செய்தான்? அவன் சிந்தனையை வஞ்சனைக்கு மாற்றினான். පේත්‍රස් ඔබ කොහමද ඒකට ඉඩ දුන්නේ? பேதுருவுக்கு நீ எப்படி இடம் கொடுத்தாய்? ඔබ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙයිට යන ඔබ කොහමද ඉඩ දුන්නේ? ஆவியில நிரம்பினா எப்படி இடம் கொடுத்தாய்? එමයි පේත්‍රස් අපිට පේත්‍රස්ගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. பேதுரு எந்த தொடர்பும் இல்லை. පේත්‍රස් ඇවිල්ලා සේවය කරනවා. பேதுரு ஊழியம் மட்டும். පේත්‍රස් පණිවිඩය දෙනවා. பேதுரு செய்தி மட்டும். පේත්‍රස් යාඥා කරනවා. பேதுரு ஜெபிக்கிறான். පේත්‍රස්ට කිසිම සම්බන්ධයක්. பேதுருக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. නමුත් පේත්‍රස් අර ඔබ කොහමද ඉඩ දුන්නේ යක්ෂයා? ஆனா பேதுருக்கு பிசாசுக்கு எப்படி இடம் கொடுத்தாய்? නුඹ රැවටීම කාරණාව බොරු කියන්න ඔබ කොහමද ඉඩ දුන්නේ? உன்னை வஞ்சிக்க உன்னை பொய் சொல்ல எப்படி இடம் கொடுத்தாய்? ඔබ ඉතා බලන්න සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව මේ තත්ත්වයේ ඉන්න වෙලාවෙම பசுத்தாவில நிரம்பி இந்த நிலைமையில இருக்கும் பொழுது මේ අනනිය සප්‍රාට එමනම් இந்த அனனியா சப்பீராளுக்கே அப்படின்னா අපේ ජීවිතේ අපි කොච්චර ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ? எங்கட வாழ்க்கையில் நாங்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கணும்? අපි ඉතා ප්‍රවේශමෙන් අපි සිටින්න ඕනේද නැද්ද? நான் மிகவும் கவனமா இருக்கணுமா இல்லையா? ළඟ එක්කෙනාගේ යන්න කොච්චර ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ? பக்கத்து பார்த்து கேளுங்க, நான் எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும்? අපි උඟක් අවස්ථාවලදී நான் அநேக நேரங்களிலே අපි කැමති සයිට් කණ්ණාඩියට எங்களுக்கு விருப்பம் சைட் கண்ணாடிக்கு. ළඟ එක්කෙනාට කියනවත් සයිට් කණ්ණාඩියට பக்கத்து பார்த்து நீங்களும் சைட் கண்ணாடியிலே பார்க்குறீங்க.
අපේ කට්ටිය කැමති සයිට් කන්නාඩි. எங்க ஜனங்க விருப்பம் சைட் கண்ணாடி ගොක්කුන් කැමති 3 wheel එලවන්න. அநேக விருப்பம் 3 wheel ஓட்ட ඒත් සයිට් කන්නාඩියෙන් කවද පේන්නේ? சைட் கண்ணாடியில் யாரை பார்க்கலாம் අපේ මූණ පේනවද? එලවන එක්කෙනාගේ මූණ පේනවද? எங்கட முகம் விளங்குமா ஓட்டுறோட 3 wheel දැකලා නැහැ. 3 wheel கண்டில்லை කවුද පේන්නේ? පිටිපස්සේ කව පේන්නේ. பின்னுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் පිටිපස්සේ ඒව තමයි පේන්නේ. සයිට් කන්නාඩියෙන් පේන්නේ මේ පැත්තෙන් එන උන් දෙපැත්තෙන්. சைட் கண்ணாடியில் பின்னுக்கு வரவரை பார்க்கலாம் උන්ගේ මූණ පේන්නේ නැහැ. அவன முகம் காண முடியாது සමහර අදිලිවන්තයෝ ඉන්නේ සභාවේ සයිට් කන්නාඩි දෙකක් අරගෙන. சில விசுவாசி சபைக்கு வருவாங்க சைட் கண்ணாடி ඒව எடுத்துக்கொண்டு පණිවිඩය දෙද්දි මේගොල්ලන්ට සයිට් කන්නාඩි වලින් පේනවා. පස්ස පැත්තේ ඉන්න අය පේනවා, වම් පැත්තේ ඉන්න අය පේනවා, දකුණු පැත්තේ ඉන්න උන්ව පේනවා. දුන්නා නේද පාස්ටර්? பிரசங்கம் வரும்போது சைடுல இந்த பக்கம் முன்னுக்கு பின்னுக்கு பாஸ்ட கொடுத்தாருன்னா இன்னைக்கு මේ සතිය ඇතුළත මොකද්දෝ කනට වැටිලා. இந்த கிழமை என்னமோ காதுல கேட்டு ආත්මයන් වහන්සේ කියලා දුන්නා නේද අරයට? அவன சொல்லி அவருக்கு நல்லா கொடுத்தா නෙමෙයි උන් සයිට් කන්නාඩි அது ஒண்ணும் இது எல்லாமே சைட் கண்ணாடி පේන්නේ උන්ගේ මූණ පේන්නේ. தன்ன முகத்தை காண முடியாது නමුත් සමහරක් ඇදිලිවන්තයෝ ඇවිල්ලා සයිට් කන්නාඩි නෙමෙයි ඒගොල්ලෝගේ බෑග් එකේ තියෙන ඒගොල්ලෝ මූණ බලන ஆனா කන්නාඩි. சில விசுவாசிகள் சைட் கண்ணாடி எல்லாம் அவன் முகத்துல இருக்க முகம் பார்க்க கண்ணாடி. මේ කන්නාඩියෙන් විතරයි බලන්නේ. அவன் தன்ன கண்ணாடியில தன்ன முகத்தை பாப்பாரு ඒක එක කණ්ඩායමක් ඒක. அது ஒரு கூட்டம் ළඟ එක්කෙනාට කියනවා මොන කන්නාඩිද? பக்கத்து பக்கத்து கேளுங்க நீங்க எந்த கண்ணாடி எந்த கூட்டம் හලෝ. ඒක දේම ඉවරලා යද්දි තමයි කතා කරන්නේ. ஆறாவது முடிஞ்சு போகும்போது தான் பேசுவார்கள் උඹට තමයි යා இன்னைக்கு உனக்கு தான் අදාගනින්. நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க අදාගනින්. ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ඔව් එයා අදාගත්තදින් ඔයා බකල් ගාගෙනම යන්න. நீங்க பக்கல் அடிச்சு கொண்டு நீங்க போங்க තේරුණා මගේ? உங்களுக்கு புரியுதா අපිව බලාගෙන යන්න ඕනේ මිසක් අපි කාවත් බලන්න ඕනේ நான் எங்களை பார்க்கணும் மொழி வேறு யாரையும் அல்ல මම මගේ සේවය කරනවා නම් நான் ஊழியம் செய்தால் මට අනිත් සභාවල් ගැන අනිත් පාස් සේවකයෝ ගැන මට අදාළ නැහැ. ஏன்னா மற்ற சபையோ ஊழியக்காரர்கள் அவசியம் இல்லை ඒගොල්ලෝගේ දේ ඒගොල්ලෝ කරපු දේ. அவர்கள் செய்வார்கள் අපිට දුන්න දේ මොකද්ද? අපිට අපිව කැඳවුවේ දේ මොකද්ද? මට ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නේ මොකද්ද? මගේ කැඳවීම මොකද්ද? ඒ දේ මම කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த அழைப்பு என்ன என்னோட ஊழியம் என்ன அதை மட்டுமே செய்து கொண்டு போகணும். ස්වාමීන් වහන්සේ මට මොනවද කියන්න එන්නේ? ඕකේ ඒක කරගෙන යමු. கர்த்தர் என்ன சொல்லுவாரு எனக்கு அதை செய்து கொண்டு போவோம். එතකොට තමයි ගමන යන්න පුළුවන්. அப்பதான் பயணம் செல்லலாம். නැත්තම් කවදාවත් ගමන යන්න බෑ. வேற ஒருபோதும் பயணிக்க ඒ முடியாது. නිසා විටින් විට හරි බලන්න මූණ බලන කණ්ණාඩි. இருந்தது சரி முகத்தை பாருங்க கண்ணாடியில. හලෝ අපේ ගෙදරට අද උදේ ගෙනාව ලොකු කණ්ණාඩියක්. ஏன்னா வீட்டுக்கு இன்னும் பெரிய ஒரு கண்ணாடி கொண்டு வந்து මට වඩා ලොකුයි ඒ කණ්ණාඩිය. அந்த கண்ணாடி என்னை விட பெருசு. ඒකේ මාව අරවලා බලන්න පුළුවන්. அது என்ன அப்படி திரும்பி திரும்பி பார்க்கலாம். ඉතින් පොඩි කණ්ණාඩියක් තිබෙන ලොකු එකක් දීලා තියව බලන්න කියලා. இப்போ ஒரு பெரிய கண்ணாடி கொடுத்தா என்னால பாருங்க. සමහර කල්පනා නැහැ. ඒ මොකද්ද? சில பக்கம் ඒත් සයිට් කණ්ණාඩි එපා. சைட் கண்ணாடி வேண்டாம். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ එන වෙලාවේ ඔබ ඒ වචනේ ගන්නෙ කොයි විදිහට කියන එක. கர்த்தருடைய வார்த்தை வரும்போது நீங்க அந்த வார்த்தையை எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு ඒතර பாருங்க. යක්ෂයාගේ ඉඩ දුන්නා උන් යක්ෂයාට. அவர் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்தார்கள். ඒතර හොඳට තේරුම් ගන්න සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක් වුණත් හරි ஆவில நிரம்பின ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் ඔව් සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා හිටියත් அவன் பரிசுத்தாவில நிரம்பி இருந்தாலும் රැවටෙන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ஏமாற சந்தர்ப்பம் உண்டு. රැවටෙන්න අවස්ථාව. ஏமாற சந்தர்ப்பம் உண்டு. ඒතර අපි රැවටෙන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාරය යන්න අපි ඉතාමත් අවධානයෙන් යන්න ඕනේ. நான் ஏமாம தேவனுடைய வார்த்தை படி போக மிக அவதானமா போகணும். ඒතු අපි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල යන වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඒකත් එක්ක අපි සම්බන්ධතාවයේ ගියේ නැත්නම් අපිත් රැවටෙන්න පුළුවන්. අපිත් වෙන වෙන ඉගැන්වීම් ධර්ම වලට යන්න පුළුවන්. கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இல்லாம போனா தேவ மத்த போய் போதனைக்கு நாங்க போக ඒක முடியும். හොඳට සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච අය අද රැවටිලා ඉන්නවා. பரிசுத்தாவில நல்ல நிரம்பினவர்கள் என்று ஏமாந்து இருக்கிறார்கள். මම ගිය සතියේ කිව්වනේ போன கிழமை சொன்னேன். අත්තබල යාඥා කරලා ඇදිලිවන්තයෙක් වැටුණොත් උට යකාලු. கை வச்சு ஜெபிச்சு கீழே விழுந்தா விசுவாசிக்கு பிசாசா. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම යක්කුලු. எல்லாத்துக்கும் பிசாசாம். අත්තබල යාඥා කරලා දේවදාසෙක් බිම වැටුණොත් ඔහුට ආලේපේලු. கை வச்சு ஒரு ஊழியக்காரன் கீழே விழுந்தா அவனுக்கு அபிஷேகமாம். මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ. எனக்கு புரியுது அது என்னன்னு. ඒක වැටුණොත් තමයි ආලේපේන්නේ. விழுந்தா தான் அபிஷேகம் வருதாம். වැටුණොත් ආලේපේන්නේ මේ කොන්ද කැඩෙන්නේ. விழுந்த அபிஷேகம் அல்ல முதுகொடையும். දැන් විවිධ දේවල් විවිධ කාරණාවල් අපි දාගෙන තියෙන්නේ. வேற வேற வித்தியாசமான காரியங்களை போட்டு இருக்கிறோம். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වීම. ஆவியானவருடைய நிரம்புதல். මට සමහර කලාවදී සමහර දේවල් බලද්දී අර පුදුමයි සමහර කාරණා. சில காரியங்கள் பார்க்கும்போது புதுமையா இருக்கு. සමහර බලමු චර්ච් වල ඇවිල්ලා මේ දැන් මොකක් හරි විශේෂ අවස්ථාවක් නම් சர்ச்சில் பாருங்க ஏதாவது ஒரு விசேஷமான காரியம் என்ன දැන් අර යකුබෙර කියලා තියෙන දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியும் யாக்கோபேர் இருக்கிறது දන්නේ? தெரியாது. දන්නවද මෙම ගන්නේ?
යක් බෙර යක් බෙර. ඕවයි අපි දන්නේ යක් බෙර. යක් பெற අර ඕක ගාන ඩංගට කර அது எப்படி அடிப்பாங்க ரெண்டு பக்கம் දැන් ඒකත් දැන් සභාව තුල තියෙනවා. அதுவும் சபைக்குள்ள வந்து ඒ කියන්නේ විශේෂ පාස්ටර් කෙනෙක් කෙනකොට ඕක ගාගෙන තමයි එන්නේ මුම් මේව නටාගෙන. ஒரு விசேஷமான பாஸ்டர் வரும்போது அப்படி ஆடிக்கொண்டு வருவார்கள். මාර නැටිලි තියෙන්නේ. புதுமையான ஆட்டம். අමුතු ඩාන්ස් මුන්ගේ කකුල මේම கை எப்படி போகுது මේම இப்படி போகுது கை මේම கால் போகுது. දාවිත් කොහේ කියලා නටුවද මන්? தாவீது எங்க போயிட்டு ஆடினாரு தெரியா? අරක ගානනේ ඩක අරුට බල්ටිකුත් ගානවා. அவன் பெராடிச்சு போகும்போது அவனை பல்ட்டிக்கும் அடிக்கிறான். මෑතකදී මම මේක මොනවා ක්ලිප් එකක් බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ යම් සිදුවීමක් නිවුස් එකේ දැක්කා. கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளிப்பை பார்க்கும்போது ஒரு நியூஸ் ஒன்று கண்டேன். ඉන්දියන් මේකක දැක්කේ. இந்தியன் நியூஸ்ல கண்டேன் චිත්‍රපටියක්. ஒரு படம். ඒ චිත්‍රපටියේ ඒ කෑල්ල එකල දාලා ඒක ලොකු විදියට පෙන්නනවා. அது ஒரு போட்டு பெருசா காட்டுகிறார்கள். ඒ චිත්‍රපටිය ඇවිල්ලා ඒකේ රංගපාන එක ඇවිල්ලා දෙයියෙක් වගේ තමයි ඒකේ පෙන්වන්නේ. அது நடிக்கிறவர் வந்து ஒரு தெய்வமா காட்டுகிறார்கள். ඒකේ ගානවා බෙරය දම්කට බණ්ඩබන් කඩන් ගාලා ලොකු අරු නටනවා නැටිල්ලක් බලාගෙන ඉන්න එක ආවේශ වෙනවා. அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆடுறானுங்க ஆவேசமாகி. ඒ කියන්නේ තියටර් එකේ ඒක බලාගෙන ඉන්න එක ඌ ආරුඩ වෙලා ඌ ඒ විදියට නටනවා. தியேட்டர்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற அவன் ஆவேசமாகி அவன் ஆடுகிறான். කොහොමද ගැලවීම ලැබුණු තෝව ගෙවල් වල නම් බලද්දි ரட்சி படத்துல வீட்ல இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம்? ඊට පස්සේ මුන් චර්ච් එකට ඇවිල්ලා නටනවා. அதே மாதிரி சர்ச்சுக்குள்ள வந்து ஆடுவார்கள். දිගි ජිගි ජිගි ගාලා. டிகி 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 என்று. හේන රැවටෙන්න නරකයි. ஏமாற வேண்டாம். සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වීම කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. பரிசுத்தாவில நிரம்புவது மிக முக்கியம். අපි කොහොමද நாங்கள் எப்படி සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙලාද නැද්ද? பரிசுத்தாவில நிரம்பியா இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේගේ අඬට අපි කීකරු වුණාද නැද්ද? கத்து சத்தத்தை கீழ்ப்படிந்தா இல்லையா? ඔබ තමයි කල්පනා කරන්න අවශ්‍ය. நீங்க தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். නිකන් ගෙදර ගිහලා මේ ඔක්කොම කියවන්න. வீட்ல இப்படி இதெல்லாம் வாசி. දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේට අපි යටත් කරගමු. கர்த்தருடைய ஆவியான எங்களை நாம் காத்துக்கொள்வோம். கீழ்ப்படிவோம். ආත්මයන් වහන්සේගේ පාලනය තුල සිටීම. ஆவியான ஆளுகைக்குள்ளாக இருப்போம். ආත්මයන් වහන්සේ පූර්ණ වෙලා ඉන්නවා නම් ஆவில நிரம்பி இருந்தால் අපි රැවටෙන්නෙත් නැහැ. நாங்கள் ஏமாற்றப்பட மாட்டோம். අපි රවටන්නෙත්. நாங்கள் ஏமாறவும் மாட்டோம். අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන යනවා. நான் கர்த்தருக்குள்ளாக பயணம் செல்வோம். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. அது மிக ඒ முக்கியம். නිසා දෙවියන් වහන්සේව පමණක් ඔබ බලා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ තුල පමණක් සිටින්න. தேவனை மட்டுமே பார்த்து கர்த்தருக்குள்ளாக மட்டுமே இருங்க. අපි නැගිට යාඥා කරමු. நான் எழுந்து ஜெபிப்போம்.